Di dewra karantînayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad nebû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîn erdî, Kurd û biyanî ku di qada kurdnasiyê de dixebitin, pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarî semînera bû. 110 semîner hatin dayîn. Axir Portugalê jî hate çapkir. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزاهندن. ما 24 به آوایکی زندی. او برنامه ل پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام به آوای زندی تین پیشکش کردن. Di dewra karantînayê de هەڤەرە هێژەون هەموو بخێر هاتن دەرسامەیە ئەیرۆژ دەرسا مامۆستا جعفەر شێخوڕسلامی ji Kanadayê hûn zanin spor û zanayekî me yê hêja ye ku par jî hîn hevalê me yê ku tevlî dersê me bûn wî nas dikin. Mamoste Cafer Şêxurislamî bi xebatên xwe yê li ser sosyolingwîstîkê tê nas kirin bêtir, yanî ji bo maqale û gotar û lêkolînê wî wekî dîtir jî hene. Lê civata me de bêtir bi maqaleyê xwe, bi xebat û lêkolînê xwe yê li ser sosyolingwîstîkê tê nas kirin ku Kurdî me hewl da em navekî jê re peyda bikin ya rast. Lêbelê me ji navê zimannasiya civakî bûyîdetir navekî din jê re peyda nekir. Yani ziman civakî, civak zimanî, yani hemû lêkolînên li ser zimanî û gotarî ku em jê re dibêjin dîskurs û analîz û tehlîla wê dîskursê ya di warî civaknasiyê de. Yani bi vî awayî
مرۆڤ دikare sosyolingwîstîkêş xwe ji ber nebûna waran hatiye avakirin mamoste dê ji me re behs bike û çêtir dizane sosyolingwîstîk ku hem xebatên di nava sosyolojiyê de yanî komennasiyê civaknasiyê û zimannasiyê dike yek pare mamoste dê ji me re ji xwe bêtir behs bike gelek kes nizanin lê mamoste lê ji Üniversiteya Kanadayê tev li bernama me dibe Üniversiteya Carletonê ku li Ottawayê ji wê derê beşdar dibe û profesörekî me ye gelekî şarezaya par jî me gelekî jê îstîfade kiribû ji ber ku hin babetên ku di nava civaka Kurdî de baş nedahatin zanîn me bi xebatî wî ve naskirin ji bo kesê ku miraq dikin hevpêvînekî min û mamoste di bernameya Pencereya Kurdî de li ser YouTubeê jî hûn dikarin lê temaşe bikin mamoste Cafer Şêxulislamî ne tenê tabii wek agahiyeke taybet ez dibêjim ne tenê lêkolînerekî şarezda û referans qada Kurdnasiyê de lê her wiha berê di dema ciwaniya xwe ya em bêjim pêşciwanî ji ber ku niha ciwan e dema xwe ya pêşciwaniyê de mamoste karî hunermendiyê jî kiriye helbestvanê jî ku hevalê me yên ku miraq dikin dikarin li wê bernameya Pencereya Kurdî temaşe bikin li wê derê min hewl dabû ku ez profîlekê wî ya li gorî çarşoya bernameyê de profîlekê wî ya zelal derxim û pêre sohbeteke xweş li ser babetên Kurdnasiyê bikim mamoste bexêr bê çawayî başî dikarî mikrofona xwe bixwe vekî ji ber ku tu co-host bî niha سپاس چاوی دکتر گیان تو باشی ser çavê min tu dîtî bêtir kêfa min hat mamoste ji zû ve me hevdû nedîtim هر بجید والله منی جی کیف خوشم کشو هوا جی گل خوشه نها مامستا محمود دکارت شهادت بدد خوشه نها چونکی جمعه پر گرینگه ام نجوی که 5 هی زستان هنه یعنی گاوا کو گل درد چی تو نظام خور درد چی تو اوا گلک مهمه ببوره بکن نخوشی ev nexweşiyên korona û Covidê dûrî we bin mamoste باشه وضع دی کشکی باشتر بید به باوریا من او بر چم چونکه لاله کبک او ازمان فرانسی داخون و باجارا من چمک هیا ما بین آوان او بر چم به باوریا من کاکی محمود دزاند ایرو آوا کرن همون تشت هنو لاله ما مایه لاله ما نجی که هفته یکی دی قپاتی مایه او جدی چه بید من شریقه یک باشان دیه بخوم باشه من اختیارم قربان من نه mamoste ji me re lazim bû çavîrxane nere ji xwe beşdarên me dê niha bibînin û paşê em weke vîdeo jî zanîn weke vîdeo jî li ser YouTubeê par vedikin beşdarên me dê bibînin ku ew enerjiya te ne enerjiya temen û ixtiyarî ku tu bi îronîk û nîvhenekî dibêjî mamoste ez ê pêvêj te re bihêlim kerem ke ji me re babetê xwe yê sosyolingwîstîkê ji ber ku babetên gelekî girîngin û metoda wê weke ku tu jî dizanî metoda wê di nava civaka me de zêde nayê zanîn yani sosyolingwîstîk çi ye min û te me di bernameya Pencereya Kurdî de jî behs kir sosyolingwîstîk çi ye mirov bi çi metodê dikare van babetan birêve bibe fermû dora te ye mamoste kerem bike بله گلک سپاس او تشت تو سلاید باش دبینی belê xuya dibe يعني من دخوازم تنه یک سلاید هبه او تشت نبا نوتس ji bo wê divê tu ji vira derkevî mamoste divê tu slayta xwe bigirî niha û tenê rûpelekê nîşan bidî ji ber ku ew slayta dû wê jî cemta xuya dibe divê ser ekrana me xuya nebe awa bike yek ew wê derê نها چاوه na dîsa pêlkê ew wî jiya niha reş e نها نه bila her du xuya min xem nîne mamoste xem nîne xuya li ber keve لا 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 یک دقیقه normal divê tu bikarî شوا te نها چاوه te operatör mûd vekir bû ha îja çê bû îja çê bû توا بجید وانجی چی بکم پشتی ببم او گوشه there we go okay سلاف همو لایک هیوادارم باش بن نجی که چند کس لبر هیا mamoste niha hali hazir 37 kes tê de hene
نه کسین من جی لسالون الهیوین از یکو یکو کنترل دکم وان برده من دور جبر که هفته بری کنفرانس کم هبو سابوتاج اکچه بوش در و خلق تبلیدی بینه هنده کس لینکیج هفته داشتیم جبر سابوتاج چنه و از کنترل دکم بکیتین اره نه باید سرچلیکت نوها باید سرچلیکت حاضرین سالونی ده لیه کسی دیتین کرم که بامست باشتره خوندکار آنجی میوان من دبیجم من لکندا پیاندلم اندامانی کورس اندامن کورسه نبیجم قطابی اندامن کورسه پرانیا وان تشتن خلکی روجاوانه راسته او یه پارگون مامسته یه ای سال دابشکریه خلکی روجلات جیانه روجاوا جیانه باکوری اوروپی جیانه بلا گلک باشه پر باشه من تنه دخوازم بزنم بردنگی ممکنه اوکی دوستان من زورتر با کردی ناوندی قصه دکم یعنی اوی که بعدینم پیدل سورانی جاروباریش سرمانجی قصه دکم هندێک جاران ئەگەر بکارم دێ کورمانجی خەبەردام کورمانجیە من نەپڕ باشە هەندێک جاریش احتیمال هەیە من ئینگلیزی خەبەردام بەرێ خۆدەن کو من ئەو ئیش ناکەم کو ببارە بێژم من ئینگلیزی دزانم من 32 ساڵە لە کەنەدامە هەموو خواندنێ من معهد بەکالۆریە ماجستێر دکتۆرا هەموو تشتی من پێ ئینگلیزی بووە من زبان ناسی بە ئینگلیزی چێتر دەزانم بڕاستی بە فارسی هەر زمان ناسی نازانم چونکە من مەسەلا من کوردی ڕۆژهەڵاتم لەبەرێ بە فارسی من چقاس زبان ناسی نەخواندیە من ئەندازیاری خواند یەکاوێک و گەنج بوو بێ دەری بوو بە هەر حاڵ دێ ببورن من چاوە ڕاحەتم ئەوە قسە دەکەم ئەنی هیوادارم من گۆش ڕاحەت بن لەگەڵ شێوە قسەکردنی من لەگەڵ جۆری قسەکردنی ئۆکەی مامۆستا وەکی مامۆستا سەیدۆ گوت من باسی زمانناسیە جڤاکی ئانژی بە کوردی ناوەندی زمانناسیی کۆمەڵایەتی دەکەم پاشی باسی ئەوە دەکەم دوایە کو دوو شێوە دوو جۆر ئەم دەکارن بێژن زمانناسیە سۆسیۆلینگویستیکس زمانناسیە جڤاکی یا زمانناسی کۆمەڵایەتی ئانژی کۆمەڵناسی زمان جڤاگناسیە زمان اوكي جڤاگناسیە زمانێ ئەوژی دەکارن بیژی اوكي ئەجێندایە من ئەوە نزیکێ 2 دقیقەیەدی من دەخوازم کە هەموو بچن بۆ breakout rooms ژوورێ 4 کەس پڕ باشە مامۆستا سەیدۆ 4 کەس باشە breakout rooms بچن بێ دەرێ قسە بکەن من دەبێژم بەحسە چ بکەن پاشی ئەم بێنەوە ژوورەکە من بەحسە سۆسیۆلینگویستیکس دەکەم کوشکێ مێژوو دیرۆکە سۆسیۆلینگویستیکس پاشی بەحسە هەندێک ئەو دیسپلین و ساحەی لێکۆڵینی سۆسیۆلینگویستیکس دەکەم چەند بەش هەنە چەند لق هەنە پاشی بەحسە 3 جۆرناڵ دەکەم 3 گۆڤارە زانستی کو بڕاستی پڕ گرنگن لە عالەمدا هەموو مخابنە تنێ بە ئینگلیزینە لێ پڕ مهمن ji bo sociolinguistics lêkolîna sociolinguistik paşê dîsan breakout roomekî dî jî dîkem vê gavê min hindêk pirsiyar didemewe ku hûn behs bikin paşî behsa ezmanî jî dikim îro amancî serekî min em ye ke bêjim sociolinguistics çi ye komannasiya زمانناسیە جڤاکی ئانژی جڤاگناسیە ئەزمانێ چییە چ پرسیارگەلێک دەکات چ تئۆریکەلێک وەردەگرێت کوشکێ مێتۆد چ هەنە چ نینە چما ئەو گرنگە کو ئەم بزانن ئەو هەدەفا من ئەوە ئیرۆ کورتەیەک ئینترۆداکسیۆن پێشەکی ji bo سۆسیۆلینگویستیکس ئەمما
بەری هەر تشتێکی ئەم بڵا بزانن لینگویستیکس چییە، ئەنجی زمانناسی چییە. زمانناسی یعنی لێکۆڵینە زانستی لەسەر زمان. The science of studying language. زانستا لێکۆڵین لە زمان. زانستا لێکۆڵینێ زمان. اوكي؟ بە ئالیەکی زانستی ئەم لێکۆڵین بکەن کو بزانن ئەزمان چییە، چاوە چێ دەبیت، چاوە پێشکەتی دەبیت، جڤاک چاوە ئەزمان دکار دەهێنێتە کارئانین ji bo çe paşî civaknasiya ziman behsa wî jî dikim. Birenç min bîr kir ku bi kurmancî çi dibêjin, em bi Kurdî navendî diڵên liq. Liqî zimannasî zor in. Zimannasî bo xwe zor liqî lê dibêtewa. Em dibêjin beş mamoste, em dibêjin beşî. Baş, zor baş. Zor beşî lê dibêtewa. Yek ji wan theoretical linguistics e. Theoretical linguistics, zimannasiya teorî. Ew jî dikaret çend beş bît. Okay? Mesela eger ew nûsîne xwe pêda bike. Bila. Mesela beşek heye ku Noam Chomsky gelek binabû denge lew beşê zimannasî de pê dilan generative grammar ke ew bo ew zorbey katan wate li nêw mêşkî ême de ziman çûn durist dibe, çûn ême kelek li ziman werdegirîn. Ew jî dabeş dibe bo xwe be phonetics dengnasî, phonology dengnasî sertir, morphology wişesazî, syntax rastesazî yan structure yan rêziman, semantics wate watanasî, me'nanasî. Okay? Hindek carî jî pragmatics, ziman û dewrûber, ziman û jînge, ziman û context. Okay? Belam warî dîkeş heye bo wêne systemic functional linguistics. Systemic functional linguistics bi pêçewaneyî generative grammar, bi pêçewaneyî boçûnî Chomsky çaw li ziman wekû kirdeyekî komelayetî dike. Wate bo systemic functional linguistics zor girîng niye lêre de çi xeber e. Belkû li derewey ême, li derewey mêşik çi xeber e. Ême çi dikin bi ziman. Çûn kelek li ziman werdegirîn. Bo wêne Michael Halliday navekî gelek mehîm me wekî Chomsky ew jî 1960 dest pê kir, 57-60. Ew dibêje ezman rast e. Ew sistemê biyolojî heye ku em naçarin ziman fêr bin. Wekî çawa em xûn heye û paşî dil heye, çunkî dil heye xûnî jî heye. Çunkî ciyek heye ku bu ziman çêkiraye li nav mêşkî me de kewabû ême naçarîn zimanîş fêr bîn, ziman hebîn. Madem ew ke li warî fîzîkî û biyolojiyewe giriftek hebe. Eger girift nebit, em bixwazin nexwazin ezmanek em dê fêr bin. Yek ziman lanî kem mecbûrîn yek ziman fêr bîn. Kîşk ziban, zibanê dayîk û bav, zibanê komelgeh em fêr dibin. Ama Halliday dibêje ew rast e. Lêbelê ezman çi pê dêt? Paşî pêş dekeve, pêş nakeve, denûsrê, nanûsrê, çûn denûsrê, çawa dête nivîsîn, çawa em çawa dinivîsin, çima dinivîsin, hemû ew tiştane layê civakî hene.
لایەنێ ئالیە سیاسی هەنە ئالیە جڤاکی هەنە اوکی هەندێک جار ئیرۆ ئالیە کۆمپیوتەر هەنە ئالیە دیجیتال دنیای دیجیتال هەنە بەر هەندێک زمان ئەو تشتەیەکم ئەم چاوە کەلک لێ وەردەگرن بۆیە زمان ئەوەیە اوکی کەوابوو generative grammar زۆر mental هۆشەکی ناومێشک systemic functional linguistics حاڵەدەی زۆرتر دەروە فانکسیۆنی زمان حاڵەدەی دەبێژێت ئەزمان ئەو تشتەیە بەر هەندێک و ئەم چاوە دکار دەهێنن بەر هەندێ زمان وەتووە نەتنێ بەر هەندێک و ئەم مێشک هەنە پاشی ئەم apply linguistics هەنە apply linguistics چییە؟ apply linguistics دوو تشت یەک پێشوە دەگوت و تۆ linguistics وەکو تیۆری هەبە پاشی ئەمە apply دەکەی مەسەلا لە پەروەردە لە شوێنە ئیشکردن لە شوێنە سپۆرتێ linguistics تیۆری linguistics استفادە دەکەی بۆ ئەوە کە بزانی زبان لە کردەوەدا لە عەمەلدا چ دەکات و چاوا دەکات apply linguistics لێبەلە نەهات گەلێک بربڵاوە apply linguistics احتمالێک تۆ تیۆری سیاست بکار بهێنی لێبەلێ سیاسەتە زمانی دراسە بکەی سیاسەتە زمانی دراسە بکەی لەبەر ڕووناهیە تیۆری سیاسی تیۆری جڤاکی اوکی ئانژی مەسەلەن بەرێ خۆدەی ئەزمان چاوە پەروەردە دەبێت زارۆک چاوە ئەزمانێک فێلت دەبێت چاوە هین دەکرێت تو دەکاری نمونە استفادە بکەی لە هەندێک تیۆری سایکۆلۆژی language acquisition فێربوونا زمان بەر هەندێک و ئەم سایکۆلینگویستیکس هەیە زمان ناسیە هۆشەکی اوکی ئەوان apply linguistics ئانژی مەسەلەن نەها هەندێک هەواڵێک گەلێک زیرەک گەلێک ژمە زیرەکترن هەنە کو بەرێ خۆ دەدەن چاوە بکاری کۆمپیوتەر استفادە بکەی و کۆمپیوتەر بشغڵێنی کو ئەزمان کۆدە بکات کو مەسەلا تۆ بکاری فەرهەنگێک چێ بکەی قاموسێک چێ بکەی ئەوە computational linguistics زمان ناسیە کۆمپیوتەری ئەوە وان applied linguistics یعنی linguistics و تشتێکی دی computer science psychology ڕەوانناسی هۆشناسی cognitive science sociology جڤاگناسی political science علومە سیاسی هەموو ئەو تشتانە یعنی تێکەلیەک linguistics و زانستەکیدە اوکی apply linguistics گەلێک نزیکە لە sociolinguistics اوکی گەلێک نزیکە لە sociolinguistics sociolinguistics چییە؟ زمان ناسیە جڤاکی بڵا کوشکێک ئەوژی بێژن اوکی کەنگێ ئەو ژوورەکە چونکەم دەخوازن بنێرن اوکی هەندێک کەندێکی دی ئەو تشتانە بێژن پاشی ئەم من و مامۆستا سەیدۆ دەخوازن کە هەم بچن بۆ ژوورە چاکەسی اوکی را ئەو پاک بکەین پەر باشە اوکی sociolinguistics وەکی apply linguistics دەکار دێنێتە کارانین linguistics و تشتێکی دیژی مەسەلا sociology جڤاگناسی
linguistics و anthropology. linguistics on politics سیاست، زمان ناسی و پرورده، زمان ناسی و جندر یعنی جنسیت، زمان ناسی و ناسنامه identity. اوکی؟ برهنده ام دبیجن sociolinguistics چیه؟ sociolinguistics دراسه پیوندی لنێوان کۆمەڵگە و زمانە، زمان و جڤاک، زمان و کۆمەڵگە چاوە پێکوە پەیوەندی هەنە، چه عەلاقە هەنە. سۆسیۆلینگویستیکس ئەوە زمانناسیە جڤاکی. باشە؟ چەند تشتی دیژی بێژم بەریکو ئەم بستە ناو ژوورێ. gelek salan 1930 زمانناسیە جڤاکی نوێ بتایبەت لە دنیای ڕۆژاوا gelek نوێ. لێبەلێ لە هیندستان و یابان یان ژاپۆن 1930 هەندێک لێکۆڵین کراوە کە بەحسا پەیوەندی نێوان زمان و کۆمەڵگە دەکەن، زمان و جڤاک پەیوەندی وان چییە. بەڵام لە دنیای ئینگلیزیدا 1960ەکان دەستی پێکرد. 1960ەکان لە ئینگلتەرا لە ئینگلستان بەیزڵ یان بازڵ برنستین ئەوە ماوەتەوە سەرەوەی کە تۆ ئەمریکایی بڵێ یان بریتانیایی بڵێ، بازڵ یان بەیزڵ برنستین ئەو ئاغایە کارێکی gelek مەزن کرد. نەها زێتر دەبێژم چاوە زێدەتر. پاشی لە ئەمریکا ویلیام لەباف ئەوژی gelek بناو دەنگە. ناو ئەوان چ کرن؟ من کوشتێکی جوارا بێژم و بزانن ئەو بەحسا کۆمەڵناسیە زمان یان زمانناسیە جڤاکی یان بۆ ئەوەیان دەتوانین بێژین بە کرمانجی جڤاکناسیە زمان. ئۆکەی؟ فەرقەوان چییە؟ ئەگەر باش کۆخۆ بدەن ئەو کوشتە دەزانن چ خەبەرە پێدا حەسیە هیویدارم. چونکە gelek جاران دێتە بەحسکردن و بڵا ئەگەر تۆ بەری خۆ بدەی سیاسەتە زمانی ئەو نە سیاسەتە، سیاست نینە، ئەو زانستە سیاسیە. چما ئەو زمانناسیە جڤاکیە؟ بەرهێندی یەکو دوو تشت هەنە، دوو بوار هەنە، دوو بەش هەنە، gelek بەش هەنە، ئەمە دوو بەشی سەرەکی مهم هەنە لە زمانناسیە جڤاکی. یەک ئەم دەبێژن sociology of language جڤاکناسیە زمان یان کۆمەڵناسیە زمان یان کۆمەڵناسی زمان کە ئەوە لەگەڵ چەند نێوتێکەڵاوە لە هەمووان گرنگتر بەیزڵ برنستینی ئینگلستانی. بەڵام ناوی گەورەی دیکەش هەیە وەکو جاشوا فیشمن، چارلز فەرگسن زۆرن، بەڵام بەیزڵ برنستین لە ئینگلستان دەستی پێکرد. چۆن؟ برنستین بەڕێ خۆدا و خوێندکاری قوتابی ئەو خەڵکەی کە فەقیرتر بوون لە دەوروبەری باژارە لەندەن لە فێرگە باش نەبوون، لە دبستان باش نەدەخواند. لێ کوڕێ چینی مامناوەندی و چینی باڵا باش دەخواند. نەک هەمی ئەمە پرانیەوە. یعنی ئەوە بابەتێکی مۆزوعێکی کۆمەڵایەتیە، مۆزوعێکی جڤاکیە. ڕاستە؟ یعنی نەها هێشتا هیچ پەیوەندی نییە بە زمان، بابەتێکی جڤاکیە،
كوچما زاروكي هندك قطابخانة يا زاروكي هند بشي لندن نكارن باش بخونن يا زاروكي دي باش تخونن او هاد مطالعة کرد دراسة کرد برای خدا همون تشتكي آلیه اقتصادی آلیه جواکی آلیه کلتوری آلیه وضع مالبات همون تشتک برای خدا ازمانیشی برای خدا او تشتک پیدا کرد او گود که یک جوان عاملان یک جوان هوکارن که دەبێتە هۆی ئەوە کە منداڵی فەقیر منداڵی هەژار زارۆکە هەژارە نەکارن باش بخۆنن ئەوەکو ئەزمانێ وان دەرحەقا ئەزمانێ فێرگە گەلێک فەرق و جودایی هەنە یعنی بۆی دەرکەوت زمانی دایک و بابی ئەو منداڵانە ئەو پێکوت restricted code واتە کۆدێکی بەرتەسکە کۆدێکی بەربەستە کۆدێکی ساکارە ئەمما کۆدی فێرگە کۆدێکی پێکوت elaborated code یعنی کۆدێکی پەرەپێدراوە کۆدێکی زەنجینترە کۆدێکی دەوڵەمەندترە وشەی زۆرترە ڕستەی ئاڵۆستری هەیە زمانێکی ئەکادمیترە بۆیە منداڵی دەوڵەمەند منداڵی چینی مامناوەندی باشتر دەخوێنن بۆ چونکە زمانی فێرگە زمانی خۆیانە زمانی فێرگە هەمان زمانە کە ئەوان لە ماڵەوەش قسەی پێ دەکەن کە دایک و بابی لە منداڵیەوە کتێبی بۆ دەخوێنێتەوە داستانی بۆ دەخوێنێتەوە لەبەرەوە منداڵی چینی مامناوەندی منداڵی دەوڵەمەند کاواکو دەچێت بۆ مەکتەب ئامادەیە ئەو زمانیش گۆ خۆ دەدات لە مامۆستا و لە تێکستا دەبینێت عینەی ئەزمانێک و لە ماڵدا هەیە لێ چینی هەژار نەوەتووە چین ئەو بەرێ خۆدەک و چینی هەژار ئەزمانێکی ساکارتر هەیە ئەزمانێکی نەهند ئەکادمی هەیە پاشی کیم دەخۆنن چما بەرهەندێک و هەژار وەخت چنینە گاوا دێنە ماڵێ ماندوون وەختی ئەوەی نییە بۆ منداڵی کتێب بخوێنێتەوە و زۆر تشتی دیکە خب ئەوە لە ئالی اقتصادیە ئەمە ئەزمان و بەری خۆدا گەلێک مهمە restricted code کۆدی بەربەست elaborated code کۆدی سەربەست کۆدی پەرەپێدراو یعنی چی؟ یعنی بەرنستین ئەوە بەرهەندی ئەم دەبێژن جڤاگناسیە زمان ئەو گرفتێک دیت گرفتێکی جڤاکی دیت کو چما زارۆکە هەندێک ماڵبات نکارن باش بخۆنن پاشی ئەو پەیدا کرد کو دەلیلێک هۆکارێک ئەزمانە ئەم بەرهەندی ئەو دەبێژن جڤاگناسیە زمان یعنی تۆ لە گرفتێکی جڤاکی لە گرفتێکی کۆمەڵایەتی دەچی بۆ زمان هۆیەکە دە زماندا دەبینیەوە هۆکارەکە زمانە دیارەکە کۆمەڵایەتیە جڤاکیە لێبەلێ هۆکارەکە هۆیەکە زمانیە وە زۆربەی لە کۆڵینەوەکانج لەو بارەدا پیان دەڵێن qualitative واتە چۆنایەتی شیکاری چۆنایەتی وەکو وتوێشکردن وەکو کاری مەیدانی ئێثنۆگرافی وەکو کوێشنی ڕاپرسی گشتی وەکو شیکردنەوەی دەق شیکردنەوەی داکیومنت شیکردنەوەی پۆلیسی discourse analysis ئەوەی مامۆستاسی دەست باسی کرد شیکاری دەق ئەمانە مێتۆدەکە ئۆکەی ئەوە جڤاگناسی زمان دەی فەرقی ئەوە دەگەڵ زمانناسیە جڤاکی یا زمانناسی کۆمەڵایەتی چییە کە ئەمەیان زۆرتر لە دنیای ئینگلیزی پێی دەڵێن سۆسیۆلینگویستیکس ویلیام لەباف ناوێکی زۆر گرینگە لە
ئەمریکا ئەڵبەتە ئێستا دەمێکە تەقاعد بووە دانیشتو خانەنشین بووە بەڵام ئەو ئەمەی دەست پێ کرد هەوڵ دەدەم کە قەڵەمەکەم پەیدا بکەم وەک شتێک قەڵەمەکەم okay, let's see, undo and then do this. بمبورن جار ئینگلیزیەگە لە دەم هاتە دەرە زۆر داوای لە بردووی دەکەم من بەهەرحاڵ دەست و ژیانشتم بەوەیە دیسانیش ئارەزوو دەکەم بۆ ئەوە نییە کە بەڵام ئینگلیسی دەزانم پێوەژ ئینگلیسی دەزانم annotated okay ئاوەتە وەڵیام لە باف جا بۆیە دەڵە ئەگەر نەبەزی هەر دەبەزێنی دەست هەڵ نەگری کە لە شتێکە گەر ئیشی نەکرد هەر ئیشی لەسەر بکە هەر ئیشی لەسەر بکە هەتا چێ دەبێت بەو شەرتەش کە ئێوە میوانانی بەڕێز یان ئێوە ئەندامانی کورس لێم دڵگیر نەبن ئۆکەی زمانناسیە جڤاکی یان زمانناسی کۆمەڵایەتی بە چی دەست پێ دەکات ئەمەیان بە بابەتێکی کۆمەڵایەتی دەست پێ دەکات گرفتێکی جڤاکی ئەمیان بە گرفتێکی زمانی یان بە پرسێکی زمانی دەست پێ دەکات فەرق ئەوە بەری خۆدا وەلیام لە باف زمانناسی linguist زمانناس theoretical linguist جارێکی بەرێ خۆدا چەند جارە نازانم چەند جارن بەڵام چەند جارە بەرێ خۆدا کو لە نیویۆرک وەژارە نیویۆرک هەندێک خەڵک دەبێژن کا با ئەنی ڕێیەکە نابێژن لێبەلێ هەندێک دەبێژن کار بار تار سار واندی نابێژن وەکی ئینگلتەرە نابێژن پرانیەوان کا با لێ ئەمریکی هەندێک دەبێژن بار فار یعنی دوور فار بار لێبەلێ ئەو بەرە خۆدا لە عینی باژار لە نیویۆرک ئەو جدایی هەنە ئەو گوت پرس کرد چما چوو سێ ئەو کودبێژن departmental stores سێ فرۆشگا سێ شوێنی فرۆشتنی گەورە یەک لەوان مەسەلەن مەیسی زۆر بەناو دەنگە لە ئەمریکا ئەگەر لە گوگڵ تایپ بکەیت مەیسی ji بۆ زەنگینان پاشی یەک دانە پەیدا کرد ji بۆ چینی مامناوەندی یەک دانە دوکانیژی دوکانی مەزن پەیدا کرد ئەو کودبێژن departmental store پەیدا کرد ji بۆ خەڵکی هەژار نەزەنگین پاشی چ کرد بەرێ خۆدا کو مەسەلا جل و بەرگێ پیا و مرۆیان کیش قاتە مەسەلا ئەو پەیدا کرد و قاتی چارە بەرێ خۆدا مەتۆدەوی دچوو لەو کچک و کوڕان و تشت دەفرۆت پرس دەکرد دەگوت من جلوبەرگی پیاوان دەخوازم لە کیش قاتە ئەو ژی ناچار بوو بێژێت four floor ئانژی دەگوت fourth floor ئەو هەندێک ئەوەن چێ دەبێژن شکی کردبوو حەدسی لێدا بوو کە ڕەنگە پەیوەندی بە چینەوە هەبێ بەڵام دەبوو ئیسپاتی بکە ئێمە زۆر جار زۆرشت دەزانین ئەوەی کە پێی دەڵێن گریمانە یان hypothesis هەندێک جار زۆریش دڵنیاین کە 100%ەوە ئاوایە بۆی کە من تێدا گەورە بووم و من 100% دەزانم بەڵام کاری زانستی ئەوەیە کە تۆ مێتۆدێکی زانستیت هەبێ و ئەوە تست بکەیت
بزانی بەڕاستی وایە یان نا، نەک ئەوەی کە بە تەنیا سقا یان متمانە بەڕای شخصی خۆت بکەیت. ئەو ئەکادمی نییە. ئەکادمی ئەوەی کە دڵم کاری زانستیم کردو هەر بەداخەوە ئێستاوای لاتۆ لە زۆر شوێنان بە تایبەت باشووری کوردستان ببوورەوەی دەڵم بەڵام ناچارم چونکە ڕاستیە هەر کەس لە زانکۆیەک بوو یا شەهادەیەکی هەبوو شتێکی چاپ کردەوە کاری زانستی. کاری زانستی زۆری فڕی بەسەر کاری زانستیەوە نییە چونکە هیچ مێتۆدێکی لەگەڵ نییە. لێکۆڵینەوە کە مێتۆدی تایبەتی نەبوو، تیئۆری تایبەتی لە پشت نەبوو، ناتوانین ناویبنە زانستی. شتێکە بۆ خۆت نووسیتەوە بڕوا دوایە پیرۆزە، لەوانەیە زۆریش بە قووەت بێت، لەوانەیە زۆریش بەهێز بێت، بەڵام زانستی نییە بەڕاستی. بەڵام ئیوی زانستی بوو. داتای کۆ کردەوە دوایە چاوی لێکرد بزانێ ئەو گریمانەی کە کردبووی ڕاستەیانە. گریمانەکەی ڕاست دەرچوو. خەڵکی مدڵ کلاس و مام ناوەندی و سەرەوە لەبەر ئەوە کە مێژوویەکی کۆنی ئەو ناسیۆنالیزمی ئەمریکایی و دژی بریتانی و ئەوە هەبوو، دژی ئینگلتەرەی و ئەوە مابووە کە ئەوانە دەیانەویست وا قسە بکەن کە وەکو بریتانیایی قسە نەکەن بە ئەنقەس ئیترەوە دوایە فێر ببوون بەرە بەبەرە جیل بە جیل بڵێن فۆرث فلۆر یان بڵێن کار بار فار. ئەمما خەڵکە هەژارەکە بە پێچەوانەی ئینگلیستان لە ئینگلتەرە بە پێچەوانەی ئینگلتەرە خەڵکە هەژارەکەی ئەوەی کە شتیان لە دوکانەکەی خوارەوە دەکڕی ئەوان دایان کوت کا فا بار. ئەگەر ئێوە ئۆگر بن بە هەندێک فیلمی مافیا هەیە لەو نوجەرسی و ئەوانەدا داستانەکە ئیوەیە بۆ وێنە شەستەکان هەفتاکان هەشتاکان کە جۆ دەدەیەوێ هەندێک کەسی تێدا بۆ وێنەگەر چاو لە فیلمی گادفادر بکەن هەندێک کەسی تێدایە کە ئەوە قسە دەگەڵ کا فا کە زۆر سەیرە. ئێمە زۆر جار ئینگلیزی ئەمریکایی ئێمە ئەوە فکر ناکەینەوە، ئەوە زۆرتر ئینگلیزی ئینگلیستانیە. بەڵام ڕاستەقینەوەیە کە لەو ناوچە بڕۆکلن و نیویۆرک و ئەمانە ئەوە هەیە کاوە قسە دەکەن کە ئەو بۆی دەرکەوت ئەمە هۆی کۆمەڵایەتی هەیە. دیسان دەڵم ئەوە زۆر گرینگە بەڕاستیە گەرەوەندە تێبگەین تا ڕادیەکی زۆر ئەو دڵێما یان کێشەی پرسیاری کۆمەڵناس جڤاگناسی زمان و زمانناسی جڤاکی چێ دەبێت حەل دەبێت. جڤاگناسیە زمان پرسێکی جڤاکی پەیدا دەکات پاشی دەخوازێت بزانێت کە ئەو هۆکارێک زمانی هەنە یانە یان هۆکارێکی دیانە. بۆ وێنە ئەگە بەحسە ژێندەر بکەن لێرە احتمال هەیە نەیحتمال هەیە ئەو لێکۆڵین هاتیەکردن لەوانەیە یەکێک بپرسێ ژن دەسەڵاتی لە بواری دەسەڵاتی کۆمەڵایەتیەوە لە خواردن لە پیاوە ئایا ئەمە لەبەر لایەنی ئیکۆنۆمیە لەبەر لایەنی مێژوویە لەبەر لایەنی سیاسیە کە ڕەنگە ئەم ئالیانەی هەموو هەبێت ئەو لایەنانەی هەموو هەبێت بەڵام دەپرسێ گەلۆ بڵێ هۆیەکی زمانیشی هەبێت کە بۆ وێنە لە دنیای ئینگلیزی هەندێک لێکۆڵینیان کرد وەکتیان بەڵێ ئالی زمانیشی هەیە. چۆن؟ لەبەر ئەوە کە بۆ وێنە ژنی ئینگلیزی بۆیان دەرکەوت زۆر جار کە قسە دەکە متمانەی بەخۆی نییە واتە دەسەڵاتەکەی بۆ خۆی دەسەڵاتی پێوانیە هەیە بۆ وێنە دەڵێ کەش و هەوا گەر لێ خۆشە نەخۆشە نەبەتوە مەسەڵەن زۆر خۆشەوانیە یا بۆ وێنە ئەو سەیارە زۆر سەریعە وانیە بەڵام بۆیان دەرکەوت پرانیە پیاو ئەوە قسە ناکەن پیاو دەڵێ هەوا زۆر خۆشە تەواو یا مەسەڵەن ئەو سەیارە زۆر سەیارەی چاکە سقەی بەخۆی هەیە. ئەوان کوتیان ئەو زمان ناسانە کە دەسەڵاتی کێمی ژن هۆیەکی زمانە
کوچاوە خەبەر دەدەن نا ئەوەیان تۆ بە کێشەیەکی زمانی دەست پێ دەکەی بەڵام دەتەوێت بزانی هۆی جڤاکی کۆمەڵایەتی هەیە یان نە ئەوەم بۆ باسکردن کە کار دوایە ڕوون بۆوە کە ئەوە هۆی چینایەتی هەیە ئۆکەی کلاس و چینایەتی بۆ مەسەلەی ژێندەر کەسێک دەتوانێت پێم بڵێت چۆن دەتوانین ئەمە دەکاربێنین زمان ناسیات جڤاکی بۆ مەسەلەی ژێندەر جەندەر ژن و پیاو من باسی ئەوم بۆ کردن جەندەر لێرە چۆنە باسێکی سۆشڵ دوایە بزانی لایەنی زمانی هەیە یان نا هۆی زمانی هەیە یان نا بەڵام لێرە بە بابەتێکی زمان دەست پێ دەکەی بزانی هۆی کۆمەڵایەتی هەیە یان نا هەرو میسالەی لێرە پێمدان لێرە باسی دەکەی بۆ وێنە جەنابەت لە شوێنێک دانیشتووی و بیرت دێتەوە کە زۆر کەس ئەوەی کە پێ دەڵێن ستێریۆتایپ کە بەغەڵەت دەڵێن ژن زۆر قسە دەکات ژن زۆرتر لە پیاو قسە دەکات زێدەتر لە پیاو قسە دەکات تۆ لە شوێنێکی بەڕاستی ئەمە دەبینی لە مەجلسێکی گەورەی مەسەلەن شایی و زەماوەندێکە پرسەیەکە ئەوە دەبینی زۆر ببورن پشەکە پشیلەیەکمانەیە کتێکمانەیە دەخواست و دەرچێت ئۆکەی ئەو کیدۆکی کی دەرێ بووم ئەرێ مەسەلە تو بەرێ خۆ دەدەی پاشی مەسەلەن بابێ تۆ و نزانم مام و خاڵ و پرانی وان دەبێژنەدی ژنگەلێک قسە دەکەن ژنگەلێک داخوات تو دەخوازی بێژی دەخوازی بەرێ خۆ دەی چما یەک ڕاستە پاشی چما ئەو کۆمەڵگە وە تۆ فکر دەکەن ئەنی احتمال هەیە چ بێت هۆکارێبی یعنی کێشەکە گرفتەکە پرسیارەکە ئەزمانە بۆ وێنە وان چین گەلێک قسە دەکەن پڕداخۆ دی تو دەچی بەرێ خۆ دەدەی مطالعەیەک دەکەی مطالعە چی مەسەڵەن ئێتنۆگرافی بچی بۆ دیسان زەماوەندێک بۆ جیەک و ژن و مێر و ئەو تشتا هەموو دانیشتون مەسەڵەن میوانیەک پاشی ئەمما بەحسە ئێستێکی لێکۆڵینەوە تشتانە ناکەین دێ مەسەڵەن وەرەقە وەربگری و کنسنت ئەوە کە پێدەڵێن دەبێژن ڕازی بوون ئیمزا دەکەن و ئەو تشتانە دەبێژن بڵا تۆ دەکاری فیلم بگری ئەو تشتانە لێ فیلم دەگری پاشی تۆ ئەو تەحلیل دەکەی بەرێ خۆ دەدەی یعنی دەژمێری یەک بەرێ خۆ دەدەیک و کیش بڕاستی زێدەتر قسە دەکەن یعنی ببێت تەعەسوب بەبێ بەرچاوتەنجی پاشی مەسەڵەن بەرێ خۆ دەدەی کەنگێ یەکی قسە دەکەن ئایا مەسەڵەن لە نێوەڕاستی قسەی دیکە پێی دەبڕێت ئینتراپ دەکات یان ئەوەی کە نۆبەی خۆی دێ قسە دەکات پاشان کێ پرسیاری لێ دەکرێت چونکە هەندێک جار هەیە ئەگەرم پرسیارم لێ بکرێت ناچارم قسە بکات یعنی ئەوە احتمال هەیە بەرهەندێ نەبێت کۆ من حەجێ بکەم قسە بکەم نا پرسکریە منیژی دێ بەرسیبێک بدە بەرهەندێ قسە دەکەم یعنی ئەو تشتانە هەموو دێ بەرێ خۆ بدەیت پاشی تۆ بزانی و احتمال چییە کە ئەوە هۆ بێت هۆکار بێت هۆکاری کۆمەڵایەتی وی چییە بۆ نمونە احتمال هەیە تو بەرێ خۆ بدەی بێژی هۆکار ئەوە کو تنێ وێ گاوێ ژن دەکارێت قسە بکەن
چونکە ژن دەربە ناچێت هەر لە ماڵدایە گاواکو میوانیەک هەیە دەرفەت هەیە فرسەت هەیە و قسە بکەن دگەل مەسەلە مێرێکی دی لە دەروەی ماڵوە نکارێت لە کۆمەڵگەیەکی وەکی مەسەن کۆمەڵگەی کوردەواری مەسەلە یعنی ئەو تشتان هەموو دێ بەری خۆ دێ پاشی احتمال هەیە مەسەلەن معلوم بێت کو ئەو مەسەلەی ئەو لە ماڵدا بوونی ژن هۆکارێکە لەبەر ئەوەکە بۆ وێنە گاوا میوانیەکەیە زیدەتر قسە بکەن نە دزاتیدا نییە تشتێکی بیۆلۆژی نییە ئەوە تشتێکی کۆمەڵانێت احتمال هەیە هۆکاری دیژی هەبێت اوکی ئەو زۆر مهمە دیسان یەک بە سۆشڵ ئیشیو بابەتێکی جڤاکی دەست پێ دەکەی و پاشی هۆکار دەبێت بە عەزمان ئەو دی تو بە گرفتێکی زمان دەست پێ دەکەی پاشی هۆکار دەبێت بە جڤاک ئەوان پاک بکەم سێ گۆڤار هەنە گۆڤاری زانستی بە عەزمانی ئینگلیزی کو بڕاستی پڕ مهمن ji bo sociolinguistics zmannasiya civakî. Okay, pirsiyar çi hene niha. Hecê dikem pirsiyar bikin, hecê nakim ku tenê min baxwim. Memnûn dibim eger pirsiyarek tiştek hebit kerem ke. Eger hevalê me yên ku dixwazin pirsê bikin hebin dikarin destê xwe rakin yanî di vê asta dersê de mamoste dixwaze ka gelo pirsê ku hûn miraq dikin hene tiştê ku we fam nekir belkî mesela hûn ji hin têgehan tê negihîştibin yan we mesela ew dabeşkirina sosyolingwîstîk an lingwîstîka sosyal belkî we jê dernexistin hûn dikarin ser wê pirsa bikin heger hûn bixwazin ber ku mamoste di nava civaka Kurdî de yek ku kare bersiva van pirsan bide ew tenê ye. Ez wira rastiyê bêjim pir kêm kes di nava civaka Kurdî de ser sosyolingwîstîkê metodan de afirînin. Lê mamoste ji bo ku cesaret ji hevara re were ya ji rêl ber pirsê ve ez pirseke ji te bikim pirseke çalak pirseke li ser pratika wê gelo tu dikar ji me re bibêjî yanî heger îroj em li ser zimanê Kurdî te behsa Çînan kir te got li dorberê Londonê û New Yorkê kesê ku ser xebitîne ham kirine ku bikaranîna zimanî her wiha li gorî Çînên civakê jî yani li gorî tebeqeyên civakê jî duguhere feqîr xizan an li gorî tebeqeyên civakê jî bikaranîna wanê zimanî û hakimiyeta waniya zimanî jî bêguman duguhere û ev yek bandorê li xwendina wan jî dike li dibistanê dikarin baş nexwînin ya jî baş bixwînin li gorî ew beşdariya wan ya Çîna civakî li nava civaka Kurdî gelo mirov dikare tespîtekiyan çavderiyeke wiha bike em bêjin Kurdên xwende Kurdên nexwende Kurdên dewlemend an Kurdên xizan gelo mirov dikare wiha giştî ha beyî ku mirov em bêjin hewce nake ku mirov lêkolîn pir kêm li ser wê gelo mirov dikare heman çavderî ji bo civaka Kurdî jî bike em dikarin wê hîpotezê deynin pêşbîniyê bikin ku Kurdên Çîna bilind ku dewlemendin arîstokratin zarokê mîr û paşeyan û Kurdên gundî yên em bêjin xizanin bi cotkarî alaqedar dibin gelo nava Kurdiya wan de jî mirov dikare heman çavderiyê bike an na. Bi baveriya min bele. Lêbele em lêkolîn çi nekiriye. Lêbele tiştekî gelek besîd ji te re bêjim hevalê jî dizanin tu berê xwe de dîroka me yekem rojnama Kurdî kî derdaye? Mîqtet Mîdhat Bedirxanê belê. Kuremîrek bûye mîr bûye. Mamostayê wekî mesela Hacî Qadir Koyî hebûye. Yani Gelek hevalê me nizanin ha mamoste Hacî Qadirê Koyî yek ji mamosteyên zarokên mala Bedirxan Paşa Mîr Bedirxan bûn bila hayê we jê hebe ji ber ku Hacî Qadirê Koyî mamosteyê hemû zarokên Mîr Bedirxan ji ber wê gelek kes xwe weke silsileya wî weke dewama wî dihesibînin. evet. Her vê gavê jî ew fikrê nasyonalîzm û ew tiştane di wî de çi bû. Yani gelek getî mezin bû li İstanbulê. Belam bi her hal
بووە ئەوە لە کۆندا کوڕەمیر و کوڕەشێخ و کوڕەمیرزا خوێندەوار بوون، کتێبیان نووسیوە، شیعریان نووسیوە. تۆ مەسەلەن بەرێ خۆدا سەدان هەتوو نە بەلکی شاعرێ کورد مەلا بوونە، مەلا و فەقیر بوون، هەم لە سۆرانی هەم لە هەورامی هەم لە کورمانجی. ئەوە زۆر مهمە، گەلێک مهمە، یعنی پلە و پایەی کۆمەڵایەتی، چینی کۆمەڵایەتی، یعنی هەندێک جار سەر بە چ ژەندەری کۆمەڵایەتی، هەندێک جار جڤاتی کۆمەڵایەتی، ئەوەی کە پێی دەڵێن کمیونیتی، سەر بە کێهای سەر بە کامیانی تەسیری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر شێوەی بە تایبەت ئاستی زانینی خوێندەواری و زانی 100%. وەک مرۆڤ دکارە ببێژە کەسێن ku ئەندا مەسەل li bajarekî dijîn li nava bajarekî weke Amedê yan Silêmaniyê dijîn û kesê ku li gundekî Silêmaniyê yan gundekî Amedê dijîn, yanî di cudahî di nava zimanê wan de jî heye, ne wiha mamoste? 100%. Mirov çawa dikare lêkolînê li ser bike, yani çawa dikarim gundiyekî Amedî û yekî li nava bajarê Amedê ya jî Silêmaniyê û bajarê gundekî wê çawa dikarim lêkolînekê bikim? Metoda min divê çi be mamoste? Heger ez xwendekarek bim, ez ber destê te dixebitim, ez dibêjim mamoste ez dixwazim meselan bêjin li Ranya, gundekî Ranya, ez dixwazim ya ji gundekî Silêmaniyê ez dixwazim Kurdiya wan û Kurdiya nava bajarê Silêmaniyê bidim berhevdû gelo tu çi metodê didî min ez çawa dikarim biçim bixebitim? بەڕاستی زۆر گران نییە، زۆر نەپڕ زەحمەتە. یعنی تۆ مەسەلەن دکاری مقایسەیەک بکەی، قیاسێک بکەی لە بینی قوتابخانەیەکی سلێمانی بۆ وێنە قوتابخانەیەکی کە ئاساییە، زۆر تایبەت نییە، پرایڤێت نییە، زۆر ئاسایی، پابلیک گشتی، دەبستانێکی گشتیە و لە منتەقەیەکی ئاساییشە، یعنی منتەقەیەکی دەوڵەمەند نینە، منتەقەیەکی زەنگین نینە و بێنی دەگەڵ دەبستانە گوندەکی مقایسە بکە. مەسەلەن بێژێ وان مامۆستایان هون تست هەنە، ئێگزام هەنە کو ئان لە ئەربیلێ دێت ئانژی لە بەغدایە ئەم نزانم لە ئەربیلێ دێت ئازمون ئەرێ بەرە خۆدان من دەکارم ئەو تشت ئازمونی هەردووک بکەم، مەسەلەن لە پۆلی نە ئەو دێ هەندێک بەحث بکەی لەگەڵ مامۆستا چما پۆلی نە، چما شەش، چما دێ منتەق هەبێت. پاشی کو منتەقەکە هەبوو وە قبول کردن کو ئەو پۆلێکی باشە، احتیمالێکە نمونەیەکی باش بێت، تۆ مەسەلەن دێنی لە ئەولی ساڵ تاقیکاریەک دیکەی، پاشی ترمێک تەواو بوو تاقیکاریەکی دی دەکەی، پاشی ئاخری ساڵیژی تاقیکاریەک دەکەی. یعنی ji بۆ tiştekî we tۆ nijîkê 10 mang 11 mang pêwîst e. Ew jî hêsan e li lêkolîna mesela macister, lêkolîna doktora ew çinîne, yek sal çinîne, zor ihtiyadiye ku tû bixwazî dataya xwe çê bikî, derbixî. Dê ew azmûn kiriye, ew jî azmûn kiriye sê car, ew sê car, paşî dê tû berawir dikê, berê xwe didey derece çawa ye, paşî mesela derece li hindî pirs ئەو باشترە لە ئەو یعنی دی هەموو تشتێکی بەری خۆ بدەیت. باوەریە من گەلێک زانیاری دێچێ بێت. مثلا احتمال هەیە ئەگەر پرس هەبێت مثلا بەحسا گوند بکات، احتمال هەیە ئەو زارۆکی گوندی گەلێک باشتر بێت. ئەگەر مثلا بەحسا مثلا شەقام و نەزانم تشتێ پێشکەوتوو و نەزانم ئەوە لە سلێمانی هەیە چالیلەن نەزانم چی مثلا احتمالی ئەو زارۆکی yani parkên mezin ئەو مثلا زارۆکی گوندی احتمالەیە تو نەدیتبێ ئەو تشتانە، ئەمە ئەو دیتیە، ئەو احتمالەیە مثلا بەرسیبێ زێدە باشتر بدات، بێتر بدات دەکرێت، یعنی ئەو تشتانە زۆر دەکرێت. پاشی احتمال یەکێک بێژێت دی چمان بکەن مثلا گرنگیاوی چییە؟ گرنگیاوی پڕ زۆرە، یعنی دلیل هەیە کو چما ئەم دەبینن مەسەلا زارۆکی گوندی یەک لە 100 یەک لە 50 مەسەلەن دەبێت بە مەحامی،
مثلا دبيت بمامۆستانتی پرانی ئەوان تەواو ناکەن مثلا پۆلی 12 تەواو ناکەن ئەنجی کۆلێج ناچن زانکۆ ناچن چما يعني قال لك مهمة يعني أو درسك قال لك باش بعند بيجي من نظام لفرنسا شاوها أما مثلا نهار لكندا كوريكولوم هي يعني وزارة خوندن پرورده كوريكولوم هي برنامه درسي دبيجي قطابي بولا نه قاوا تمام دكات دي أو تشتانه بزاني بکارید او تشتا بکرد بکارید او بنویسید بکارید او رخنه بگرید لیبله مامستا چاوا او تشت دبیجتا قطابی سربسته مامستا باش تربیه کرایه مامستا باش پرورده کرایه یعنی اصلا زاروک ما ام دو زاروک چونه قطاب خانه لیره زاروک همه قد اون چه دبیجن کتابا مرکز تو نبویه يعني وتونيا كتبك لمركز بيت بارتوكيك لمركز بيت لا ببي او وضعي كلي رهيا ببي هلو مرجي ايرا يا كتابة ما ذكر يا احتمال كتابة ما ذكر من بو نمونا قد هيت كتابك من دي وبو كومال ناسي بو زمان انجليسي بو زمان بارتوكي يعني اصلا بەڵام وەرەقە هەیە مامۆستا چونکە مامۆستا بۆ ئەو قوتابیە ئامادەی دەکات چونکە دەزانێت ئەو قوتابیەی شاری من لەگەڵ قوتابی ڤانکوڤر جیاوازە لەگەڵ قوتابی تۆرۆنتۆ جیاوازە فقط چه هەیە کتێب کێمستری کیمیا ماتماتیکس ساینس کتێب هەیە ئەو یەک شتە چونکە ئەو کولتور دەخڵ نییە لە مات دو چوارە ینی لە هەر کولتورێک بێت دوو بە ئیزافەی دوو چوارە بەڵام شتی دیکە هەزاران شتی دیکە زۆر تایبەتن بە لۆکاڵێک زۆر گرنگەوە لە بەرچاو بگری مەسەلەن چەند لێکۆڵینەوەی ئاوا لە باشوور بکرێ لە ڕۆژاوا بکرێ وشیار دەبنەوە مامۆستا یعنی ئەمانەش لێرە مەسەلەن کەنەدا پێشتاوە نەبووە عینی لا لێمە بووە پارتوک لە مەرکەز هاتیە هەموو کەس دێت عینی تشت فێرە بێت ئەمە پاشی فێرە بوو پاشی دراسە کردە بە هەزاران دراسە کردە کو مەسەلا چما خوێندکار یان فێرخوازی گوند ناچێت بۆ زانکۆ چما ینی بە هەزاران دراسە هاتیە چێکردن احتمال عالیه ئەکۆنۆمی هەیە عالیه سیاسی هەیە عالیه کولتوری هەیە هەندێک تشتێن مەسەلەن لە گوندا مەسەلەن باب دەبێژێت کوڕم ئەگەر هەموو بچن بۆ زانکۆ ئەو زەمی من چ پێ بکەم یعنی ئەو تشتانە هەموو هەیە هەموو عالیەک هەیە لەبەرێ عالیە ئەزمانیش پڕ مهمە gelek spas mamoste ez ê niha jî bi destûrata dorê bidim hevalan tabii ez bawerim ji destpêka vê dersê bala beşdarên me kişandiye ku hûn dibînin gava ku mirov piçekî bixwaze serê xwe bêşîne mirov fêr dibe ku soranî axêfek û kurmancî axêfek dikarin bi hêsanî ji hevdû tê bigihêjin ji hevdû fehm bikin lê beşên civaka me hêdî nava wan di van 15-20 salên dawîn de nava wan de ew têkilî ava bûye rêya çapemeniyê û medyayê ve ku soran li kurmanca godarî bikin kurmanc li soranî godarî bikin sibê navbêra kirmanckî yanî zazakî û kurmancî de jî heman têkilî çêbe hûn dibînin ew swîç yanî çûyîn û hatina nava zeraveyan de ne ew qasî zehmet e ez ê niha dorê bidim mamoste Beşîr Mele mamoste Beşîr kerem bike tu dikarî mikrofona xwe vekî êvar baş mamoste باش شخوا cê şahnaziyeyê mamostakî wiha qedir giran û di derbarê lêkolînên ser ji hêla zimannasiya civakî ve me dixwest ku em hewcedarî bi rastî Rojavayê Kurdistanê ne em hewcedarî lêkolînên wiha ne ku em binasin ka sedemên bingehîn ji têviliyên zimanan zarabayên Kurdî bingeha wê dîrokî ji ku hatî çawayê me dixwest ku mamoste divê derbarê de heger temenekî dirêj Xwedê bide dê gojmera karî ba lêkolînên wiha bikranaya wê cihê şehnaziyê ba
پرسا من درباره بیم جاری ده از تقازم پرسا که بکم سبب تیویلین زمانا جهلا زایندی و ماموستا مثلا الجم كردان رومي هي دي خطابي دي دماغو من بيجن تتنا بس دماغو نا حاضر بي يعني وك عربي بيجي الضمير الغايب ام دي بي وي في وفي الجمع عربة نبي شوازي مثلا دما تجكر بيجي انت تو ميجي تبي انتي سببي وينا افانا جهلا جواكي بسدمي ويتشنن افرسك فرساد دواجي لسر الزمان انجليزي تاني تبي كو زمان انجليزي ام نرن كوكا زمان انجليزي جم امريكانيا ج انجلترا هاتيه پشتی 200 سالی سببین کو او جهلا دنگ سازی و اف گوهرتن سبب ونی بنگهین جهلا جواکی و چاوا شیرو و دکه سپاس بو و درفت دامه ام به پرسیب کن گلک سپاس کن زور سپاس مامستا بشیر والله اودو برسيار من دبيت 4 ساعات باخذ حبيب برهندي من كشكاكي تشتكي كرت دبيجن لبلي مامستا سيدو دزانت كو باشي من محاضرة دي هيا باشي دو حفته سي حفته يك جوان بحثا زمانو دايلكتا زمانو لهجة او تشتانا ام دي بوردي بحث كان اما نها جترى بيجم بو بحثا انجليزي بقشتي قوريني زمان ديتا قوهارتن برهندي قلق هويان قلق هو هنا مثلا جغرافي مثلا باش تبيني اگر نها بچي بو باشورة كردستانه باشوري كردستان او زابي قوره هيا زي بادينان یا چوم بادینا او سورانی و کرمانجی تقسیم کردی جهه دو جدا دکه او بر کرمانجی او بر سورانی یعنی چیا قلق جاران چیا دو عزمان مثلا جدا کردی جغرافی قلق مهمه پاشی هندیک جار سیاسی هبو مثلا هندیک جماعت هبو بر هندیکو جماعتکی دی بنحسيان كو او سربت كيشك عشيرته يعني سربت كيشك ملته عزماني خو هاتيه قهارتن بالهندي كو اگر نيقوري بعد كجرة بحثا مربوجيانه هنديك جاران يعني قال لك هو هنا هون هنديك هون تشينايتي هنا وكي مثلا او نيويورك كو بحث كو ديروكي كي سيازيشي هنا يعني چون که مثلا ویگا یا مثلا برای 200 سالان که امریکا دخواست سر بخوبید امریکی به تایبت روشنبیر امریکی دجی انگلترا بو دجی ملکه انگلستان بو دجی استعمار بو دی او تأثیر کرنه سر عزمانی وانیشی نها مثلا که تو انگلیزی دخواستی بنویسی لسر مایکروسافت ورد دی بجد کیش انگلیسی امریکی یا انگلیزی بو برهندي كو قال لك تشتان فرق هنا مثلا labor يعني كار يعني زاربون يجي لبلا كار labor LABOUR بانجلترا امريكي تني OR LABOR يعني neighbor جيران neighbor او بي اخر BOUR بانجلترا بامريكي BOR شما ناسيوناليست امريكي دخواست بيجي من دي انجلترا ني يعني او تشتا قال لك هو هنا هو الناسيوناليزم هي هو جغرافي هي هو اقتصادي آلية اقتصادي قال لك تشتا ام دي بحثاوي بكان قال لك بحثك شيرين خوش عاو اللي كولينا كي من بخوها كو بري خود دات هندق وشي كردي نجيب كيف نه تهوشة قال لك نه لبالي مثلا وشي تشيا شما برانيا كرمانجي آخر دبيجي تشيا لبالي سوراني آخر دبيجي كيو شيو كيف كو پاشی دی چلال فارسی دبيت كو او تشيا شما بتو بهاد لبالي مثلا حمو كرد بيجي با
دایک لبمس احتمال هي variation چی کم هبه دایی دایا دایک دالک همون دایه تما يعني دقال فارسي فرقنا دقال عربي فرقنا دقال تركي فرقنا قال لي خوشنا وتشتانا ام دي بحثي اوام بكان بحثي انجليزي جي مكر بحثي كردي هروا بونا يا برسي كيدي بو مامۆستا دەبێژێ یانی مرۆڤ چاوا دەکارێ ji bo li rojavayê mirov çawa dikare ji wan îstîfade bike. Dibêje gelek ihtiyacê me rojava jî jê heye ku mamosteyekî mîneta rê bermexiyam dikarin çawa jê îstîfade bikin. همو او تشتانا دي استفادة بك يعني ها مثلا اگر درفت هيا بحثا او تشكو من بحث كرد بحثي ازمان و پرورده قلق مهمة للرجاوة كو بري خوب بدن كو او زاروك او ازمان فام دكه كو ما مستا پیدا خود اگر نه چاره چیه وكي كون نبت كمثلا وكي تعريب وكي مثلا ده صلاة عرب وترك وفارس كبيجت او زاروك نفهمه نشر في لبيت نا دي بري خودن احتمالية لهجية كبيتكو او لهجية قامش لنبت دي ما مستعد پیدا بکن نها هندك تشت لرجعوا هيا براستی جمرة كولا رشحلات ناوين ام مزن بونا قال لي غريبا مثلا هما مستحيل لكندا تبيجت تو بتشد عزمانك تخوني بخونه تو مثلا من بحث بدايته مثلا من بحثي ما قلتيه بحثا ولاتي خو بنویسه بحثا مثلا کردستانه پاشی وره پیشکشکاری بکه لپول تبیجه تو به چه ازمانه تحقیق دکی سربستی تو ناچار نیتونه به انگلیزی بخونی تو اگر کردی دزانی و بحثا کردستانه دخوازی زانیاری کن بکه بلا با کردی بخونه مشکله به فارسی بخونه به ترکی بخونه من تخازم تو فعل بی بچه ازمانك فعل دبی براستی نپر مهمه لی پاشی کودیت سر انگلیزی و پیشکشکاریات و نویسیناتش تکی جبومن اصلا دی هاریکاریات بکن امشونی یعنی چون بیجم قلق حول دادريت قلق خبات هاتيه كرن كو دني رشو سبي نبيني لحد تشتكي ده بلكي بيني واندو رنگان هزاران رنگي دي ببينن او نه حسانه من نابيج ما حسانه دي بلي پر خبات دخازه ما مست او چما چونك انسان هم رنگه انسان هم زمانه انسان هم فكره بله ما مست سپاسی رمضان دکم آنی بیرامه دبیجه ما مست بشیر پرسی بو هر وها گوتو گلو او زمانیم که زاینده جنسیت نیر و میتیه پیوان و فمینین و ماسکولین جهدو جدا دکن به انگلیزیا کم دجیه بون هات فرانسی و آلمانی و کردیوان ده هیه دبیجه گلو کوکا ویش کتی گلو آگاهی کتل سروی هیه کتو بدیم ما مست يعني كوكا او جدا هيا زاينديش كتت زمين ده ام يبدو تشتان سريع بيجو او بحثك من قول ددام يك بحث لسر او بكم چونك پرخوشه و پر مهمی جهان پر مهمه يعني براستي مثلا ازمان سكسستي ازمان دجاجن من ده بيج مالي قلق مهمه كو ام بزانه مثلا من سندين صالة لسوراني ده هاوار دكم بونمونه گورانی بیش چی تر نبی بلا جن دینم مگر جن کالای تو بیهنی یا جن دگرم بكرماني يعني دي بيج ما بس دي بيج مش خورا جنك اني انجليزي جو تو بو ها I got myself a wife اگر تو مثلا بچی او فیلم کونی هالیوود برای خوب بدهی مثلا او فیلم بتایبت او کابوی و اوانا بعد تپانچه اوان را دي I got myself a wife مجنك بخوغر اما نها نابيجن يعني 3 سالي جن نبيجن عيبه خب او تشتانو دي بحث بكره لي بالك كي وهاتيه تشتكي دي بيجن ام نزانن كو ازمانك حبيت
کو ژێندەر نەبوو بێت پاشی چێ کردبێت ئەمما ئەم گەلێک زمان ناس دەکەن کو هەبوویە لێ لە دەستایە بە باوەڕیە من سۆرانیژی هەبوویە چونکە نهاژی مایە تو ئەگەر بچی بۆ مەهابادێ بچی بۆ مەهابادێ ئیرۆ دەبێژێت ببورن یەکی لەبەر دەرگەیە ئەوەش حتا کو مامۆستەوەرە خوێل دەریوی دخن حتا کو مامۆستەوەرە ئەز ئەو بابەتا کوی دەست پێ کرد دەوام بکەم پاشی ئەوێ شخۆل سەر دەوام بکە چەند ڕۆژبەرێ من نویسێک بەلاو کرد سەر تۆرا جڤاکی لەسەر هۆمۆفۆبیە ji ber ku hevdeyê gulanê roja bêjim çalakiyên li dijî homofobî û dijî ev tercihên cinsiyên cuda ya jî zayendiyên cuda wek LGBTî em ji wan re dibêjin gelek kesan digot way mamostêjat gelek kesan digot yanî çawa ev nêr peyvan nêr û peyva mê ji bo homofobiyê mirov çawa dikare bikar bîne hingê min rabû gotarek nivîsan min got em gunehê xwe nexin stûyê zimanî ji ber ku hişmendiya me çi be em wiha jî zimanê xwe de şopa wê datînin hişmendiya me pêş ve dikeve hingê zimanê me jî li gorî wê pêş ve dikeve ji ber ku berê me ji bo homoseksûelan di Kurdî de gelek peyv bikartanîn peyvên pejoratîv yên negatîv yên xirab yên ku bibêje derahlaqî ya jî anormal e lê îroj ji bo ku em dixwazin wê dîroka wê kêm bikin bi Kurdî em nabêjin nêr û mê yanî zayend nediyar ku wek anormal e em tenê piraniya Kurdên rewşenbîr yên bakurî bi taybetî ez dibêjim gava ku behsa wan dike dibêje homoseksûel çima dibêje homoseksûel ji ber ku dixwaze peyveke nû bîne ku dîroka wê jî di Kurdî de nû be ew peyva ku dîroka wê jî di Kurdî de nû be nikare bi kultura arkayîk re têkiliya wê hebe yani qutkirina bi hişmendiya kev re bi avakirina peyveke nû hatiye çêkirin niha ji ber wê gelekên hevalê min nava me gava ku ser van babeta dinivîsîn nabêjin nêr û mê ya jî em bêjin li ser organên wan hin navkirinê wan hene ku ez naxwazim vê derê bêjim navkirinê gelekî pejoratifin ji bo wan anormal ya jî marjinal bide xuya kirin lê em di kurmanciya Bakurê de mesela em tercih dikin ku em rast rast şwan re bêjin homoseksûel çima ji ber ku di kultura paşxaneya zimanê me de dîroka pejoratif ya homoseksûel ya vê peyvê tune ye ji ber wê em hişmendiya moder ve peyva homoseksûelînin û vî awayê xwe jê xelas kirin mamoste kerem bike tu karî dewam bikî gelek memnûn spas min ew de got mesela niha li Mehabat îro jî dibêjin çûme mala Ehmedî çûme mala Ehmedî emma çûme mala Gulê ne Gulî yan çûme mala Xecê nek Xecîcî ya Xecî Xecê Ehmedî Xecê ew her maye lalê şeqlawa û ewe jî maye wekî Mehabat hindêk tiştî hene ya mesela min çûme şerî nabêje em çûme bajar em çûme bajarî mesela senendec niye Erdelan nemaye Erdelan nemaye yani bo çima prinsipalekî ye li ezman de ezman her dêw berew sakarbûn sanahî diçît ew prinsipal li fonolojî de rast e li morfolojî de rast e li sinteks de rast e ezman kêmtir dê kompleks bêt alostir bêt belkî sadetir dibêt hêsantir dibêt okay carekî dî em dê ew behs zêdetir bikin niha min program hebû ku tiştekî ewa nîşanê we bidem lê belê dibînin ew tiştane mamosta ewa lîstî hindêk witar e berê xuya ye mamoste diyar ewa Journal of Sociolinguistics ewa mezintirîn jurnal ji bo tişt e ji bo zimannasiya civakî mesela berê xwe din çi tê de heye Valencian Sociolinguistics also blah 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 minority question bo Valencia li İspanyaya û hemîşe ew behsê Valencia wekî Katalonyan wekî Barcelona qise dikin lê belê lehceyekî kuşkî cewaz e dialektekî cewaz e li ber hindê hemîşe ew behs hene ku em Katalonian
آنجی ام جدانه زنها جی بحث ذکر دو تشتانه پر مهمه. Rethinking race and place, the role of person and sound change reversal. اما بحثاوی دکات بجید پرانیا لکولین ل زمان و دنگ مثلا او ويليام لباف بحث خلق سبيه زمان خلق سبيه لامريكا لانجلترا او دي بيجيت شما خلق رش چاوا داخوا و اگر جدا داخوا شما آلیه کوملی هيا آلیه رگس پرستی هيا آلیه ستم هيا شما و او معناوی چیه جبو جيانا خلق رش بس يعني تني مثلا بر نشان هو بدا مثلا بحثت شد كان لدنيا انجليزي from racial to linguistic social divisions coloniality in contemporary Maputo اول مثلا شوني كيديا اگر من حالا نكم مابوتو فيما فكر كم افريقيا لموزامبيك و بيوانديا زمان ورقص بيرقاوي تشاوايا in the name of security, governmentality apparatus in a multilingual mine in Arctic Finland. Our la Arctic Finland, la Bakura Finlande, Pashi multilingual mine. شاوا بدري أو كريكاركو شول دكان أجر چند أزمان هيا دوراوي زانينا چند أزمانان چيه کیشک ازمان بالا دسته کیشک نیه چون که لهندیک جگه دبیجن چند ازمان هبید عظیمه او سرمایه یعنی کریکار دکارن چون که چند ازمان نینه اوانه چند داستان هنه دیروک هنه تجربه هنه بر هندی او گلگ مهمه که اوان او تشتانه همو پیک و باش بکن governmentality apparatus وان که Michel Foucault دناسن او concepti chunky Michel Foucault governmentality on scaling and downscaling negotiation scaling English only movement مثلا لسان تشتكي مثلا English only movement رابرينيكا خباتيكا لأمريكا كو قال لك كونه يعني دكارم بيجون مجيكي 100 صالة كو دبيجيت تني انجليزي عزمان فرمي امريكا بي عندك روشنبيل بالوان هنا لبلي براني اوان براستي مروي كونسرفتيفو خوبارزو محافظة كارو قلق انجليزينا يعني برانيا روشنبيل دقالوانينا يعني مخالفة سطاسات برانيا عزمان ناسو برانيا جواق ناس اوان دبيجن دينا يعني شيء تني انجليزي بيت امريكي نيزيكي چند نها 35 مليون كاسه يكو ازمان يكي وان اسبانيايا شما تني انجليزي هبي لبل او هيا يعني او بحثانا لحمو جيكي هيا بحث يك زمان بحث چند زمان لفرق جدائي اوكو لهندك ولاتن بري خونادن دبيجن بحثنا بلا كردي لقرة بوشبر كردي بحث كردي ماكا لبالي باشي دبيت بآقل تتقيت لأمريكا ولأوروبا أو تشتانا بحث دكا يعني إنها عندك حوالي احتمال هيك شو بيجم تعجب كان كمثلا بيجم شو لأمريكا وبحثنا هي بلي بحثان قال لك هي للزنكودا لا جامعة لسر ميديا نهاجة وبحث يكو ام انجليزي بكن بعزماني رسمي امريكايانا شما برهندكو اگر تو بری خوب بدهی دستور امریکا کانستیتوشن امریکا نگوتیه که زمان رسمی چیه زمان فرمی امریکا هندک ایالت هندک پارزگاه هنه وان زمان رسمی خواه هنه کالیفرنیا اسپانیش و انگلیزیه فلان 26 ایالتان ما مست 26 ایالتان زمان فرمی دیار کریه بله لبله لامریکا نکری اما بحثا من اوکو سوسیو لینگویستیکس او تشتانه دکن
اوكي من تني خاص او گرک بو اوتشتان نشانه و بدن کو بزانن او در هندێک تشتیش مامۆستا بەشیر و هەواڵدی و کاکی سەید و بەحث کرد بەرهەندێ من ئەو تشت ڕادەگرم من پرۆگرام هەبوو کە هەم International Journal of Sociology of Language نیشانەوە بدەم ساڵە 2012 من و مەرحوم دکتۆر ئەمیر حەسەنپور و مامۆستای هەرە بنا و دەنگ تۆبەسکردن و کەنگس ئەم ئەژمارێکی تایبەت چی کرد و ئەزمانی کوردی بۆ ئەودی International Journal of the Sociology of Language من گەرێک بە ئەوجی نیشان بدەم لێبەرێ چونکە ئەو بەحث کرا ئەم دێنەها بچن بۆ سەر مامۆستا بەری کو تو بچی سەر مژارادن ببوورە مامۆستا ڕەوشەن پرسەکەوێ هەیە ji ber ku destê xwe rakirê zû delbendê ye heger îcazet hebe ez dorê bidim rewşenê bila pirsa xwe bike kerem ke spas rewşen kerem ku fermo مرحبا از دنگی وکم serçava fermo tu bixêr ایوارا بخیر مامۆستا دەم باش serçava از هەنێکی دەرەنگ هاتمە دەرسێش سەرێ دەرسێمان از mêvan وەنویسان بوێ هەشتا دەست پێ مامۆستا rewşen li bakur xwendekara beşê Kurdî ye ha خلاص کریە از دەرچوو پیرۆز بە بۆ قەی tu hîn dixwînî نا از نهال ئەڵمانیا مەم خلاص کریە از دەرچووم سەرکەتی ئەرێ پرسە ڕەوشەنێ هەرتم هەنا هەجب ئەزن هەم پرسێکێکم مامۆستا مامۆستا نەها بەرێ li Bakurê Kurdistanê tiştekî wisa belam kişe dixwazim bore bêjim nizanim rast e nerast e ziya nemutmaînim tenê dixwazim bore parve bikim mamosta Seydo jî ji Bakurê niha belkî ew jî bêje rast e yan nerast e li Bakur berê xelkên ku gundî bûn zêdetir bi Kurdî dipeyvîn û Kurdî mesela li zanîngehê jî ji me re digotin gundiya Kurdî parast yanî bi saya xelkên gundî Kurdî jîndar maye nehatiye ji bîrkirin xelkê bajarî bi Kurdî nedipeyvîn ji nihakê tam berheks wê bûye ez ji dora xwe nêzik ez dibînim kesên ku gundî ne êdî dixwazin yanî fikir dikin eger bi Tirkî biaxivin dibine bajarî modernîze dibin û Kurdî napeyvin zarokê xwe jî Kurdî nakin yanî gelekî nêzîkî min jî û ez gelekî ji ber rewşa aciz dibim ez gelekî tund jî rexne dikim yanî ez gelekî tund wa krîtîze dikim ez dibêjim çima zimanê min jî tûja ji ber ku min jî lîsansiya Kurdî xwendiye gelekî zoran diçe bo Kurdî napeyvin bêjim Kurdî ji me re nelazim e ez gelekî aciz dibim ji ber vê tiştî fikir dikim ji ber ku ziman ji ber ku mijar ziman û civak e min xwest pê pirsê ji we bikim yanî niha xelkê we got ku mesela kesê Mixtat Mithat Bedirxan Cedalet Bedirxan kesên vî rengî bibûre ew tiştane em naz dikin it's okay bila tiştekî bipirsim tu got ku niha xelkê gundî wan jî kêmtir bi Kurdî daxwin tu bi rastî bi durustî got ku ewan jî dixwazin bêjin minê jî şarîm minê jî musaqefim minê jî roşinbîrim minê jî Tirkî dizanim ew heye ew li gelek civakan heye li Rojhelata Kurdistan jî heye lêbelê min tiştek dixwazim bizanim aya niha ew jî rast e ku em bêjin li bajar mesela li Mardîn yan li Amed zêdetir Kurdî daxwin çunke tu got bi pêçewane ye niha xelkê bajarî zêdetir yani yego êdî dixwînin ego Kurdayetî heya ji Kurdayetî heye kesên high class ez bêjim zêdetir Kurdî dipeyvin kesên ku dixwînin ez mesela çima gelek çiya ku ez êdî yani êdî lîsansiya Kurdî xwendiya asta standarda Kurdî dipeyvin bala wat kişînê kesên xwenda zêdetir bi Kurdî dipeyvin ev hêşmendî bara çi bûye lê bereks wênagî xelkên xwazî bibêje ku bi karayîna zimanê Kurdî ji bo kesên rewşenbîr û xwende bûye bêjin cihê nîşana prestîjê tu ha dibêjî erê niha pirsa me ev a ji bo ev kompleks bi insana re çi bûye xelkê me ev kompleks çi bûye mesela ez bara Kurdî dipeyvin bêjin Kurdiyan bi qayete ne baş ez wektin zam Kurdî dipeyvin wilo dibêjin ez gelekî aciz dibim ji vê yani ji bo vê kompleksa insana em çik bikin ez çünkü ne bêhim xwara hem divê mijarê de ez gelekî tûre dibim û bêhim tengim jî mirov dikare çi bike yani ji bo ku mirov wana teşvîq ya xafna Kurdî bike gerek spas حقا زۆر حقا ئەو هەست سۆزە
پیرۆزە هەیە لە ڕۆژهەڵاتیش هەیە. یەک تشتی ژەوەڕا بێژم من گەلێک بەرێ خۆ دەدەم سوشل میدیا، من تویتر هەیە، ئینستاگرام هەیە، تیکتاکیژی هەیە، بەرێ خۆ دەدەم بەر هەندێ بەرێ خۆدەم کوردان بەتایبەت کوردی ڕۆژهەڵات چاوە کوردی استفادە دەکەن و گەلێک خەڵک وەکیتەن کو نەرحەت دەبن گاوا کو مەسەلەن گەنجی ڕۆژهەڵات مەهاباتێ بە یا سەنەندەجێ تنێ بە فارسی دنویسن یا بە فارسی دپێبن، هەندێک حەبال نەڕەحەت دەبن لێبەلێ ئەم مەجبورن تشتێکی بزانن. گەلێک جاران ئەو گەنج چ دەسەڵات نینە بەڕاستی نەکارن بە کوردی بنویسن. هەندێک جار من قەید کردیە لەسەر سوشل میدیا، هەندێک جارە بە کوردی باخۆن یا بە کوردی شتێکی بنویسن، زەڵامێک دێت دەبێژێت ئەو چه کوردیە بێترە تو کوردی هەر نەنویسی، تۆ کوردی خەراب کردیە. یعنی ئەم گرفت هەنە، ئەم گەلێک گرفت هەنە. کوردی نانویسی دەبێژێت ئەو بووە بە فارس، کوردی دنویسی ئەو دەبێژێت تو نزانی کوردی بنویسی بەڵا هەر نەنویسە. ئەو تشتانە لە باکووریژ مینارە و شێرینە دەست دخ قڕکا خەڵکەی گاوەغەلە بکارتی. ئەمە ئەو تشتێکی ڕۆشن دەبێژێت ئەو بە باوەڕیا من بەحسێکی دکتۆرایە، یعنی ئەو کو ئەوە گوت ئەمە عەزیمە کو پێشتا ئەم دەگوت گوند ئەزمانە کوردی پاراستیە، چیا کورد پاراستیە، نەها باژار ئەو تشتە دەکە، ئەو پەر موهیمە. یەک تشت ئەم بزانن دەوڵەت نەتەوەی مۆدێرن لە هیچ جێیەک لە هیچ شوێنێک لە گوندا نەمەزراوە، لە باژاردا مەزراوە. بۆ دەوڵەت بوون دەوڵەتی ناسیۆنالیستی کە گرێدایە بە خواندن و نوویسین، گرێدایە بە لیترسی خوێندەواری، کورمانجیێر خوێندەواریە، وان تشتان لە گوند نەبووە، لە گوند چێ نەبووە، دەوڵەت لە گوند چێ نەبووە، لە باژار چی بووە. اقتصادی توکمە و اقتصادی پێشکەتی لە گوند چێ نەبووە، لە باژار چی بووە. ڕۆشنگەری بەری خوب دە ڕۆشنگەری فەڕەنسا، ڕۆشنگەری ئینگلیستان لە گوند چێ نەبوونە، لە باژار چێ بوونە. میدیا لە گوند سەرهەڵ نەدایە، لە باژار سەرهەڵدایە. مێژوو دیرۆکە مرۆڤ ئەو دەبێژێتمە نەهاکو ئەو تشتە بێژی بڕاستی من جورئەت بکەم بێژم کەیف خواشم، یعنی مهمە ئەو تشتێکی پڕ مهم هاتیە گواردن. یعنی خۆزگە نەها گەنجێکی بە گوڕوتین بچێت کوشکێک ئێتنۆگرافی بکات بەرێ خۆدات چه خەبەرە، چونکە هەندێک نویسین هەنە مەسەلا ئەو دکتۆر ئۆپێنگێن 2012 وتارێک لەو ژمارە تایبەت ئەم چاپکردن بۆ پاشی 2014 ئەو لێکۆڵەرێ دی ناوی چییە دکارم پەیدا بکەم 2014 بە ترکی کتێبێک چاپ کرد پاشی بوو بە ئینگلیزی ئاگات ئەو مەسەلەن بەرێ خۆ دەدات عینی ئەو تشت کو یا 2014 پرتوکاوی یا ڕەمەزان ئاڵان ڕێبوو مامۆستا کێ تاگەر تو بەحسا پرتوکا ئۆپێنگین دکە وی و ڕەمەزان ئاڵان بە هەڤڕە چێکردبوو. نه ئەو بەحسا تشت دەکات، بەحسا ئەو دەکات کە چاوە ئەزمانی کوردی دێ لە ئامەد تنێ باپیرە قسە دەکات، پاشی دایک و باب تورکی و کوردی قسە دەکات، پاشی گەنج تنێ تورکی قسە دەکات. چاڵنج ماشەڵڵا ژنێکی گەلێک زیرەکی و
لێکۆڵینێکی پڕ باشە ئەو کی دەرەیە بە هەر حاڵ دەخوازمەوە بێژم ئەوکو ڕۆشن دەبێژێت بە پێچەوانەیە یعنی وان لێکۆڵین هەمیشە دەگوت و لە گوند حتا بەری چەند ساڵان دەگوت کە لە گوند کوردی باش مایە کوردی دێتە ئاخافتن دێتە ئیستفادەکردن لێبەلێ لە باژار نەمایە نەها تشتەکە عەوەز بوویە تشتەکە هاتیە گوهارتن و من مەراق هەیە کو کەسێک گەنجێک ئەو بکات بەحسە دکتۆرایە خۆ ئێتنۆگرافی یعنی بچێت و توێژ بکات بەرێ خۆدات خەڵک چاوە قسە دەکات کەنگێ لەکوێ لە مزگەت چ زمانی قسە دەکات لە باژار چ زمانی قسە دەکات لە بازار کارێک تشت دەکرێت چ زمانی قسە دەکات لە مەکتەب چ زمانی قسە دەکات لەگەڵ مەعشوقەی خۆ چ زمانی قسە دەکات لەگەڵ دایک و بابی خۆ چ زمانی قسە دەکات لەگەڵ هەڤاڵی خۆ چ زمانی قسە دەکات هەموو ئەو تشتانە دێ داکیومنت بکرێت لە گوند و لە باژار مامۆستا ئەگەر دەستورەت هەبێ me berî niha bi 15-16 salan wê dewrê xwendekar doktorayê bû me lêkolîneke di ber doktoraya xwe re me lêkolînek kir ji bo Kurdên penaberiyê ku li herêma Normandiyayê û herêma Bordoyê dijiyan me di nava wan de bi 300 malbatan re lêkolînek kir me korpusek berfirê hava kir me ji wan pirsî gelo çima Kurdî diaxivin bi zarokê xwe re û ê ku Kurdî diaxivin kîne me xwest em profîla wan derxin mamoste di piraniya malbatên ku piraniya malbatan de ku bi zarokê xwe re Kurdî diaxivin li Ewropayê li Fransayê hişmendiyeke siyasî hebû gelek kesan bi awayekê eşkere ji me re got ji ber ku tevgera Kurdî gotiye Kurdî biaxivin ji ber wê em zarokê xwe re Kurdî diaxivin ji me ji wan dipirsî me digot ma ji xwe Kurdî ne zimanê te ye ma mecbûr e ku yek ji te re bibêje tu zanî çi digotin mamoste digot erê zimanê me bû lê me nizanî bû ku ew qasî muhîm e me nizanî bû ew çend muhîm e yani hişyariya siyasî jî piçekî bandorê lê dike ku vedigerin ser Kurdî bê lêkolîn bilav kiriye ew lêkolîneke wiha bû ku navbêra zanîngeha Rûwanê û zanîngeha Bordoyê de hate kirin bi qasî 3 salan dewam kir yani hatiye bilav kirin li nav Erê wala ji min re bişîne memnûn dibim ez ê peyda kim ser bişînim ser çava mamoste bi Fransîye berê berê Fransîye memnûn dibim Fransiya min ne pir baş e lêbelê kuşkerî karim xebat bikim û fam bikim tekstî okey min dixwast ew pêştir bikim ema hûn behs gelek muhîm û pir xweş kir bi taybet ew behsa ku niha kirin niha dixwazim please mamosta berê mamoste bu nijîkê emen nivîsiye 20 deqa ew gelek dibêt çunke em dê başî vezevirin 10 deqîqa 10 deqîqa sê kes bixe nav jûr bila em ewan biçin bo xwe ew pirsyar bikin yek kes moderator be yani berê xwe bide ku kes stem lê neçît min 3 deqa qisa bikim tu 3 deqa ew 3 deqa ew tişte bikin çi behsek diraseyekî sociolingwistics deşet li menteqa wî çi bêt mesela li Rojava li Bakurê li Ewropayê yani babetên sosyolingwîstîk li herêma wî mirov dikare ser çi bixebite çi babetê dikarin yek tişt bêjin paşî bêjin çima fikir dike ki ew muhîm e û dikarî du delîl hebe her ew du tiştî ku min got yek tu dixwazî berê xwe bidê behsa sosyolingwîstîk bike ber hindê ku baştir giriftek behsek babetekî civakî fan bike an jî tu dixwazî babetekî zimanî baştir çêtir fan bike Hevalê cewab fam kir mamoste dixwaze çi bike mamoste dixwaze pratikekê bike yani em ê vê derî çalakiyekê bikin çalakiyeke zimanî em ê hewl bidin helavê mejhevdû fam kiriyan na em ê ji nava beşdarê xwe sê kesan hilbijêrin ez ê wan ji vê salonê derxim bişînim salona li bendemayînê ji bo kes paşê dîsa wan vegerînin ew ê 3 deqeyan di nava xwe de bifikirin 3 deqa wextê me bidin wan ew ê ji xwe re bifikirin her yek wê bêje gelo li herêma min
ez dikarim çi babeta sosyolingwîstîk e gorî ev numûneyên ku me dan niha mamoste behs kir û hevalan pirs kir û bersiv dan filan bêvan ew jî gelol gorî vê hişmendiyê gorî vê çarçoya dersê gelol ser herêma xwe dikarin çi babetê pêşniyar bikin wek mesela niha Tine yek babet. Tine behs babet. babeteke ew ê hilbijêrin û ew ê werin ji me re wê babetê meşrû bikin yani ew ê bibêjin li gorî min ev babet dikare bibe babeta lêkolîniyê û sebeba wê jî ev e ji ber vê yekê giring e Lê mamosta eger min tiştekî bêjim tinê nefikirin belkû behs bikin pêk ve behsa wê tiştî bikin yanî baxwin yanî discussion hebe münaqeşe bikin lê belê eger hevalekî jî dibêje wala min nikarim fikirî tiştekî bikin bila ew dî tiştekê ew baxwet ew behs bikin paşê ku em dizivirin eger kesek dixwaze xwe bexşane ew behsê bike û beş bike şêr bike em dê guhdarî bikin bila dê bila bikin ya ama mamoste ez li ber te niha sê kesan hilbijêrim sê kesên ku çalak in û ez dikarim ez zanim ku karin tiştekî bikin wê îklîm ji xwe îklîm tu hatû bîra min îklîm dibêje ez karim bikim ez ê îklîm û rewşenê ka rewşenî li bira ye ez ê îklîm û rewşen û hisên bişînim salonê bila ew li cem xwe bifikirin ji ber ku dikarin her wiha ji ber ku ez dizanim ku rewşen jî li Almanyayê lê her yek ji herêmeke cuda ye ez wan nas jî dikim ez dikarim her yek ji herêmeke cuda ye dikarin ji xwe re bifikirin û nav xwe de karin ji dû jî bipirsin û bila êdî paşê werin ji ber ku peyamê wan ez ê tenê bibînim ew ê wê nebînin paşê dikarin êdî werin û ji me re behs bikin bê çi babet hat bîra wê û ji bo çi û mirov dikare çi bike ji bo bê ji bo baştir jê fehm bike tamam ew her sê hevala ez bawer ji min fehm kir ez ê niha wan bişînim salonê ji bo ku karibin nav xwe de ser vê meselê pêvin ka îklîm tu wenda bû ha îklîm qut bû got ez karim lê qut bû rewşen ez te jî dişînim bila hemû biçin ava îklîm jî mişan tamam kakê seydo belê bila hemû heval biçin van jûran ez hemû hevala bişînim wê derê hemû min dixwazim okey bila this is how I teach min mamostayetî li Kanada awa dikim Ew lêre çunke ew behs zor dikin û qisekan xweş e min li 2 saet de 3-4 car dayanêrim bo jûran 3 kes 4 kes pêkewe pirsyaran didim ê behs bikin min zor kim qise dikim di Kanada zor kim min dixwazim wan qise bikin wan baxwin eger dixwazin bila biçin bo jûrê dizanî breakout room çawa ye ceme em karim bikin mamoste ew her sê heval niha çê dibe ew her sê heval çê dibe ne bila wan biçin it's okay ewan bila biçin em li ser sê kesa biceribîn ji ber ku dê zehmet be ku em hemûyan yekû derxwin dîsa vegerîn mamoste okay wexit kema dizanî tu breakout room çend diriz dekey erê va min ji wan re çêkir mamoste mesela دڵی 50 کەسم هەیە 50 ئەندام خۆب ئەگەر بم هەوێ 3 نەفەر لە ژوورێک بێ چەند ژوور من پێویستە 5 تەقسیم بە 3 yani bêjin 16 ژوور پاشی بچێ دیدی ئەوان دێ بۆ خۆ بچن بۆ ژوور hala ev sê kes çi babeta ji me re tînin ev jî dê balkêş be weke pilot application dikare tiştekî balkêş be mamoste ئەرێ ئەما من تەدریسی منەوە نییە تەدریسی منەوەیە قوتابی بۆ خۆیان قسە بکەن ئەسڵە من ئەسڵان یەک شتی بێژم ئەسڵان بۆ مهم نێ دەڵێن چی ئەسڵان بۆ من نەگرینگە چیت بێژ ڕاستی ها من دەخوازم باخۆن قسە بکەن فەلسەفەکە جودایە organizekirina wê zehmet e mamoste li ser Zoomê organizekirina wê zehmet e Oh, I do it with 200 students. من لێرە لەگەڵ 100 قوتابی دەکەم oh yes erê diviya pêş amade bikire bo wê jûr amade bikirana نا ئەو ئاسانە یەک فەرمانە نەزانم
يعني او سيكت ويا دوام دكن breakout rooms شتێکە دەبێژن breakout rooms از دقيقة مامۆستا محمود باش دەزانێت شتانە محمود تو کارش برا چه بکی؟ جبک از دخوازم اموی پراتیکی بکن یعنی دبالکش بیش بو درسی تو کاری چه بکی؟ ابسه کا میکروفون خو بکه؟ بله روش باش مامۆستا چاوانە gelek spas تو کاری چه؟ بله از هر دم چێتکەم از هەر ڕۆژ چێتکەم بە خوێندەکاری از تجربه بکم کو هوست بەس ez dibêjim ez bawerim niza ez ana li ser telefônêm tedî pirsgirêkek me hebû dîskadin niza vayrûsek ketî kompyûteram niza problemek çêkirî bes ez bawerim divê tu têkevî hesabê xwe ji Zoomê û tilwir wek tu aktivê bikî از جوی زارش بگیم بود پیش تدوی از خو آماده بکم جبر کو از جوی ez xweş ber wilo ême ez bes nizam ez ana li ser telefônê me ما مستبد بقول جبر کو پیش ته من آماده کاری نکرد دوی از درکم تکم حساب divê têkev hesabê xwe break out çê bikî tilwir tu aktivê bikî wek çalak bikî û piştî wê tu têkevî ji ber yani ana dîsa derkevî divê tu Zoomê hemî derkevî چما ئەوەیە کاکێ محمود چونکە من هیچ تشتێک ناکەم هیچ ئامادەکاری ناکەم لێ هەر گاوا بخوازم من دەکارم ez bêjim ya zanîngehê ez bêjim ne ئەرێ ewan ji te çalak kiriye bes ême ji ber ême belê ji mir wezareta me ji mir got divê hûn Teams kar bînin ême em pir hez nekir rabû me مش خوار محسابك شكر واز بخوندكارر كار دكم بواره از انا مو بقوش هلا كر مو بخوب اكتيفيت زور با هو بود نسم كاكي سيدو بريك اوت رومز بريك اوت روم there we go از وی اورگانيزه بك موجود ها اورگانيزه كرنا نه سنه ما مسته از انا من ديت او سر حسابيه لدوي از دركبم واورگانيزه بكم دي سواري بلا بوجار اما بلا بوجار كيدي من فرحجت كان يعني من دخلزم هميشه او كيبيدون سكافولدينج برين ستورمينج كتابي بيك وبحث كان لازمنينا كو راس بيجن غلط بيجن مهمه بومه من ميثودات يا بيداغوجيك فهم كلمه مسته لسوز جوو درسات يا بي از چند جورين پیشی بو آماده بکم دا کس کارم وام بشیم سر از زنم ویالی من نزانی بو کیلو پی دی ویات پی هبه من آماده نکربم مامۆستا سەیدو ئەگەر شتێک گەرەک بێ ئەز ئامادەم خوازی ez êşter alîka ez bêjim bawerim vîdyok heye li ser YouTubeê dikarî çê bikî زنم tamam gelek spas بلا او سكز بزابر وای هاتن مامۆستا او سکس هاتن مرحبا بكم کا روشن و حسين و اقليم جبركم آماده كريا اوديه كتايبت نكرو هم بكارن دوي اوديه ده بهفره صحبتي السربابتي بكن جبرو ما افكار هشت جاره كدن لقالو هجروا كاريه دوي نافيده بيونديه بفدوله دين والسر الصحبت بكن هم كارن تشتاج مره ببيجن هم كارن دستي خوراكن ببيجن ما مستكرم بك هجرت بخوازي برسكه موسى الفريه ام كارن بيجن فرمون من اگر اوان تشنينه بيجن ما قال لك تشتي كنت تمام بكم تمام باي روشن هات كار روشن تشي بيجي كلام كروشن موسى بقولها متى بين داويه تنجم تيز باورم ما مستانها برسك ما هي تشتكي دوينا بريد از السر فكريم مثلا لباكوري كردستاني جبرقو تركي سردستا مثلا الإيراني جبرقو فارسي الوالي ديتري جبرقو عربي الدياسبوري جبرقو زمانك ديتري سردستا تدري تام نكان خب كردي بين الزمان خو نكان تام بكردي بفكرم كردي باخبن ام قالك وارخنت كن بروبلمك الجواكية بشتيا كردايا از گهشت ملی انجام کو حتی کو دولتك من نبی زمانی که فرمی چی نبی دولتك ما زمانی که فرمی لی نبی زمانی دولته اف پروبلم چاره سر نبی باوای که دیتر مروفت کاری چیب که مثلا مروفت کاری و پروبلم سوسیولوژی که زمانی مروف یعنی اف هات بیرامه
يعني بفكر سري بفكري بخبطي كزماني بيت دولة ممكنة تخوازي ممكنة استفاضل من القسم تكاري لكولين بكي من بيشتاشي كنت عندك جار هي أم تشتكي فكر دكان بر عندكو تجربة شخصي ما وتوه باشي أم دبيجن أو دير راس بيت احتمال هي راس بيت احتمال هي راس نبيت hypothesis يعني قريمانة كردن احتمال هي راس بيت احتمال هي راس نبيت دي جنابتا دبيجت حتى أني دولة كردي نبيت احتمال هي أمن كارن بكردي فكر كان بكردي concept بكردي imagination كان من فكرنا كم من تشتك من فكرنا كم شما كاتالونيا دولة نينا ويلش دولة نينا كوباك نعم كوباك أو كاكي محمود بيدريا حمود تشتغل بفرنسية دولة نينا لبليك تشتغل أوتونومية كي سياسي باشها يعني كوباك فرنسي آخر لكندا دولتي كي سربخونينا لبل پارلمان خواه دولتا پاريزگاه محلي خواه و قلق تشتكي مهم هنا پرورده جدست واندايا پرورده يا كوباك كندا هيج علاقة نينا يعني حق نينا رقا بينا دا كوباك بوخو پرورده خو سيستم خواه بلان خواه كريكولوم خواه حموشت بفرنسي لبالي عندك تشتي ديجي هنا مثلا بري خودا اگر دولتا تركيا سبي روجي بيجيت بپی دستور تو زلام نکارد جبو حکومتا ناواندی شول بکد اگر کردی و ترکی نزانید با حکومتا فدرال کانادا نها و توه اگر تو با حکومتا فدرال شول بکی حتی نیل ونکوور اگر فرانسی جی نزانی تو نکاری با جبو حکومت فدرال شول بکی قالوا لي جبو باشور وروجافا جمرو قراني تشتي بيجي ماموستا شما قالوا ايروش جبو باشور وروجافا جبو باشور كردستان وروجافا كردستان جي مرو دكاره ما تشتي بيجي جبركو دسلاتداريك يعني ريفبريك كردي هي دو پروردهي بدستي وام تشكر يا لي او كشكي فرق بكات شو كندا دولتي فدرال هنا دولتي فدرال چند برپرسایتی مزن هنا یک جوان اولهیه ميليتارية جيش لشكرية پاشي سيستمكي بوليسي او كا تركيا دي بيجي جاندرمري جي RCMP او جي بو سيكوريتي همو ولات جيش پارا پاسپورت هندك جوان تشتان تنه فدرالا شولي منطقة نينا شولي بارزغان نينا شولي ستيد نينا اوانا دي سطاسات بايلينغوال بي دو عزماني بي تو نكارت تنه انجليزي بزاني جوان شولان شول بكي حتى اگر مثلا زلامكي قالك پر مهم بي بل هندكو مثلا اقتصاد زانكي عظيمي واحتمال هي بيجن بلا فرنسي نزانت تمنك هي حتى اوجي قاواكو شو دست بيدكات كلاس فرنسي دبي دي كشكا كي حرف بي شما قانون هي قانون دي بيجي هركز جبو دولتا فدرال شول بكات دي دو عزمان بزانت انجليزي وفرنسي نوكيك احتمال يقول انجليزي طبعا انجليزي قال لك بيترا جو فرنسي نها او تشكريا او اوكريا كو برانيا وان مرويان كو جبو دولتا فدرال شول دكان فرنسينا شما چونك انجليزي فرنسي فيرنابن تنبلن ديفيجن او عزماني من جهانية شما من نخازم فرنسي شول پیدا کرد يعني
و تو فرانسی هم جعالی دولت فدرال پر مهم بوده هم جعالی خلق فرانسی مهم بوده چما؟ چونکه پیوندی هست لناوبرا ازمان و پاره ازمان و شول ازمان و مقام ازمان و پرستیش يعني بقسانينا مثلا عزمان روحي منا عزمان لا دبينت عزمان يعني بارا عزمان يعني شو بيدا كردن حتى وان تشتان شي نبي لتركيا حتى اني وان تشتان شي نبي لإيران او خطرو او مترسيا شونا زمان كردي هر همه هر دمينت يعني حتى اني مثلا دويني زمان كردي لكرشهير كين بو لقيسري كين بو دي ورا لتاتوان كين بو لوان كين بو نها او وكي روشن قد نها دي لقنداني جي كين بو چما چونك ازمانك ازمان فانكشيونين لكوما قدا نکاره پیتشتکی بکن کردی باش زانه به چی کاری بکن پیان تو تشتكي باش كل كاكي سيدا تقول او خلقي كرد فرنسا قلت هم برسيال كان شما بري حزبك السياسي قلت مهمة ندزاني قلنا من ندزاني زمان مهمة راست بيجن شوا بزان المهمة شوا بزان المهمة اگر من مثلا بزور بزخت ام بچن بو مكتب بيجن بلاتو تركي فيربا يوم شوا بزانم كردي مهمة تركي فيرا دا بم خواش ناخواش فيرا دا بم تواو باشي كردي من نيحتاج هيا من دچن بو إدارة كردي نيحتاج هيا جزاته دخلهم نيحتاج هيا بو خود دم إبراهيم تردسوز نيحتاج هيا إبراهيم كردي چو بيبكن أخي چاوا بزانم مهمة أجل استفادة نبي چاوا بزانم مهمة قالك مهم يعني ام نكارن مثلا بري خودن كو همي مثلا خلقي باكور خلقي آمد وكو كاكي سيدو بير فكر بكن لا ام خاندية ام زحمة كشاية ام خبار كريا ام دني ديتيا ام فرنسا ديتيا ام كندا ديتيا وان نديتيا وان لقندك نديتيا وتشتانا شوا بزاني كردي مهمة اگر استفادة نبت اگر فانكسيون نبت قال لك مهمة او كلمة فانكشن چونك اگر فانكشن هبو بشكل جيانا من اگر او تشنبت او ازمان من نكارم فانكسيون هبه من نكارم بتشن بو مزقة من نكارم بتشن بو إدارة بو لا حكومات من نكارم عريزة تقديم بكم من نكارم بتشن زانكو اما قابا او ازمان بيوست بو او تشتانا باشي نتني حكومة او ازمان جبوان مهمة بلكي او خلق دبيجت واو ازمان من پر مهمة برای خدا حکومت ترکیه دبیجید اگر تو بخوازی به پارلمان ترکیه تو دی کردیجی کشکیک بزانی اوه ازمان من پر مهمه او دبینه اما گاوا زاروکی کرد برای خود داد اکتر ترکی سترامبش ترکی اگر گود کردیجی دبیجم وکی احمد کایا پیدا کرد نظام نویسر بنابودن ترکی همون زاروک بعقل نينا زاروك قبل تشتغل حمود بينه واش فكر ذاك عزماني من نباش اكثر السينما نزانت سترام بيجي بنا بودن نزانت موديلي نزانت مس يونيفرس مس تركي نزانت جوان براستي اگر فانكشن يعني بخش زور او كل روشن قد پر مهمه لبالي من فكرنا كم كو تني او جريدايا بحبونا دولتي او جريدايا بقلك تشتغل مثلا قاواكو او مير شارداري قلك باجاران كلكم قلك شو اللي باش كده مثلا قاواكو من دبيت او ساين علامتي سرشقام او تشتانا نافا بيلدينغو افيسو ناوي شقامو او تشتانه بكردي قانون ناوي كوچو قرانا پر مهمه هم او تشتانه مهمه كو فانكسيون ازمان زياده بكي حتى بكاري فانكسيون بي زياده بكي لشقام لاداره لمكتب لدبستان
لحر تشتكي دكاري باشا اما همو تشتان مهمتر دبستان ازمانكو نتشيت ناو دبستانه ازمانكو نبي ازمان دبستان ازمان وانا قلتن دماي دي بتشيت 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال نکارد ببینید چون که برای خودم که از زمان کردی مثلا لباکور پناهخوان وان باجاران وان گندان کو مثقف هیا وان گندان کو خندواری هیا وان گندان کو خندن گلک هیا دی او خندنو خندواری دی بچید گندی دوری جولمه اوجی دی بچید همو کس کو فیر ابو بکردی بخوند بنویسید کردی نبو تمام مخابنه ما سنواجه دوره بدیم به دستورات دوره بدیم اقلیم جیوه چند تشتم ببیجه اقلیم که کرم بکن نه دنگه مده بله دنگه دته کرم که تو بخیرات سر جوانم ماست اگر چالاکی و چه ببانا مجارم من دیار بوش برکو اجی خارپته ما و خارپته دو زاراوین کردی تن آخافته یک جوان کرمانجی یادن جزازکی و تکیلیا وانج به هفرانه و نافچه من یعنی دپی لدپی هم زازا هم کرمانج هنه يعني مذكاريا وين مجارج صار وين مجارج باخبم وليه از خازم جبالكو غلط نبم ما مستشيخ الإسلامي كتابك كيفي هي خبطاوي لسر إسلام ونتبه پروری هي جبالكو اجي جمالباتك إسلاميست مزوم بما وجوه چانده دي ne bece İslamist tişteki dine bece malbata ki baverment İslamist نه ما راست از اسلامیست از وید بجم هری هم باورمند هم اسلامیست یعنی تیگه ها که از کارت دینم از زانم یعنی ناته دانم بزانه بو yani ez lê dinêrim di malbatên İslamîst yani hematiş di malbatên çepkir de jem bijin yani ew bawermendiyan ji ev îdeolojiyên İslamîst û çepkirî ji Tirkan wergirtine di wan malbatan da Tirkî zimanê serdest e. Mesela medikariya eğer çalaki me iro yani dve derse de çe buna medixas li ser ve mijare tamam usta baxıvan jibar ko ez bu bure iklim jibok ez zanim gelom baş famkan yani tu xwazi bibêjî ku tekiliya terciha zimanî gelo pevendiya ve be bejin ideolojiye he ana evet rast evet ليه جبالكو تينا بو از برسن خو بكم لا او قال لك باشا برسي خو رابط چاند ديفيجن بيرنكا او تشت بيشتا كنت قال لك مهمه دين وازمان قال لك برسكي مهمه يعني انها ازمان عربي بستدو ولا عربي هنا جوان بیستودو بلکی زیادتر ل 15 ولا 20 ولا 15 ولا جماعت وان خلق وان نشي یک تلفون بکن يعني تو هم مثلا نگم مثلیه به مثلی شقام باخوا عراقی لبغداد احتمال يفهم نکرد لیکن عربی قرآن هيا و تو میدیا هنا دبستانی جي هنا همو اوتشتانا يعني الدين مهمة جبور قلق عزمانه تبري خود زمان عبرو زمان جولكات شبو تني لسر ورقها بو يعني او جولكات ما بون لأوروبا جي لألمانيا مثلا او هم مستملي شو وان يدش قصة ذكر عبرو نما بو تشكس عبرو قصة نذكر يعني إبراني لیبل پاشی هر ماه پاشی ریوایف کرد دوباره چه کرد چما مذهب
دین او مرو هيا انجلترا جان جوزف كتبه که language identity and religion ازمان ناسنامه دین پر مهمه او بحثا لبنانی جی دکات بحثی ولاتان عربی جی دکات بحثی هندی ولاتی دی دکات کو مامۆستا ئەگەر دەستێ وا دەڵێ PDF ئەو کتێب هەبە هەندێکارم بشینن یا ji navê kتێب bişinin mamoste seydor ew di komê de parve bike ez ê xweş bibe çünkü sosyolingwîstik pir balamındekî şey wek Spartek jî ji bo Sparteka vîzeyê jî di dersa zimannasiyê de min hilbijat îcar du tişt yani li ser du mînakan min xwast ez bidim yani ji teve parve bikim edebiyata Kurdî de sosyolingwîstika edebiyata Kurdî de du mînak hene ew jî ji bo nîşankirina sixûrên dewlet yani serdesta caş û kûçik e dedî mamoste yani di nav Kurdên Bakur de ev gotinek pir berbelav e heta dibêjin Apê Musa gotiye kûçik kûçikê me lê ber derê ber hewşa xelkê de ew te ew nîşaneya mesela sosyolingwîstika bindestiya Kurdan e yani caş û wek mînak ez dibêjim peyvên caş û kûçik caş piranê li başûr bêkaranê ew yek ya du diyan ez dixwazim bipirsim ferhenga sosyolingwîstika Kurdan di çi astê de ye yani em dikarin ferhengekî amade bikin lewra cûyekî zimannas ferheng hatta ferhengek amade kiriye yani ne ferhenge ji rojnivîskên xwe kitabek amade kiriye bergerandina Tirkî jî LTİ nasnameya zimanê nasyonalîzma sosyalîst ev kitêb min xan yani sosyolingwîstika nazîzmê amade kiribû îro em dikarin ferhengekî werî amade bikin ji bo Kurdên her çar parçeyan jî yani em amade bikin dê ferhenga sosyolingwîstika Kurdan dewlemende an nav ez dixwazim wê pirsê jî ji we bikim û spasiya we dikim gelek spas malata ava gelek spas min حتى نها من تشتكي باش براستي نديتي كو بحثا سوسيو لينغويستيك لأزمان كردي ذاك يعني مخابنة كتابكي وتو غايبة أو بوشايكي مزنة يعني دي كسك أو شولي بكات من بخونها بو كتابك حتاني چار هاي بدي دي پیپر آماده بکم گوتار آماده بکم کردش سوسیولینگویستیکس زمانناسی جواکی کردی نیه او تشنینه کشکه هنه بود گوتار گلیره اما کو تشتکی جامع بید کو بر بیجید لکولینا دراسه زمانناسی جواکی لکردی او میجویه او دیروکتی وان کسان گلک پرناو دنگن امیر حسن پوره کیه و نهاجی مستواکه او آستا زمان ناسی جواکی نیه ام دخازم من مراقه کو او تشتی آماده بکن جبو کتابی کی انگلیزیه Oxford Handbook of Kurdish Linguistics که من بخومی دید دکم بگل چار از زمان ناسی دی هیویدارم او تشت بید بهاری کاری همو دوستان یعنی نه من دبیجم بیشتر دبیجم روشن همو هوال که سیدو اگر اون سرچاوه هیا نویسین هیا گوتار هیا کتاب هنه اگر تشتی و تو هنه بحثا زمان ناسی جواکی دیکر لکردواری لکردستان جمرا بشینن پر ممنون دبا گلک مهمه براستی به تایبت بکرمانجی چونکه من بکرمانجی کم دخونم بر هندی من براستی آگاهداری باش نینه هرچند من حواله دی هنم که من دکارم پرس بکم لباله اگر هند تشتک دزانن بحثا زمان کردی او گلک مهم دبم من او تشت باش فهم نکرد پیوا جاشو بچو
من باش فهم نکر که سیدو دکاری هاری بلکو اقلیم خواست بدزانه که یعنی بکردی دبکارانین و بنافکرنه ده یعنی denomination دبکارانین بنافکرنه ده ام هن پیوان بکارتین جبو هن بشن جواکه جبو پیناسه یا مثلا بشکل گلمه بلدجمه بفرق ناکه مثلا امورا دبیجن جحش آن کوچک دبیجه اف دیارده یاویه که بکردی هن تسبیتین زمان ناسیه هنه که جبو مروف بشکی پیناسه بکن دبیجه لی مخابم دقاده کردی ده خباته که وها لیکولینه که شوله که وها نهاتیه کرن که ام بکارن فرهنگه که آبا بکن مثلا گوا که ام بیجن پیوا کوچک ده سوسیولینگویستیک ده تیوی معنی نتنی واتیا کوچک و حیوان و حاشا حضور لاوره که حیوانه که فنان بیوان یعنی واتیا خود بلا مشكلة كده کلو جواب رو دکاره آنها مشكلة كده من دبيجم نه شما بلی حق تشتكي دي كسر لكورين كذا سر پیوا جاش معنى چیه؟ معنى دو معنى ام هنه معنى قال لك هم شيء كان معناه هنه لدو پر مهمه یک دبيجم denotation او دیگه connotation يعني چی؟ مثلا یعنی تیچ باطنه مثلا دبيجم به انگلیسی که دبيجم مثلا چای آگری دبيجم چیه؟ دبيجم چای آگری چیه که لباکور کردستانه و برزایی وی اونده و کلک جنبیه و او جیبینه که او جی عکس او دینوتیشنه يعني قاموس شاوى تعريفي كي بسيط لا تشتغل معناه دي وشا connotation بسوراني بكرديان آوندي دبيجن معناه باركراو يعني شي يعني كرد قاوات دبيسة شاي آگري شورش آرارات دبيدن من شعره من مكرياني اي دايشي شهيدي كردي توكو شاي آگري يعني such دتلاله من خاموزا تشتانه بتنا بيجي بو مسئله جاشی جی دی کسک بچه لیکولینک بکن برای خودت جاش به معنا چیه؟ دینوتیشن پاشم کانوتیشنی چیه؟ لکی و هاتیه کنگی ام گوتا مثلا کسی که هاریکاریا حکومت دکت جاش چون که لکردی نواندی سورانی وده بیشت کنگی او چی بویه؟ جاری یکم کی او گوتیه؟ لکردستان ده هاتیه لهاوار ده هاتیه لگلاویش ده هاتیه کی وهاتیه کی چی کریه هاشی نها معناوی چیه معناوی چیه آیا معنا خود دست آیا هر کسی که مثلا چو اداره که حکومتی بیجه چاش اوه یعنی گله مهمه من براستی اگر یکی دخازد لکنین بکرد اوه بحثه که گله باشته بید بو بکالوریا ما مستوای اقلیم انجی و سربوریت زارن و اقلیم دی بجه ملا مصطفى برزاني جبو ابراهيم احمد قلتو بقى جي وقت يوم او احتمال هي اما مدرك دخازن ام بلده دخازن يعني للدنيا اكاديمي تشتش قبول نكن حتى بلقنا بينا نها حتى من بدنجي مرحوم الله مصطفى برزاني او نبي اسم حتى من مثلا لبلاو كوكيكي بارتي ديمقراط او تشنبينم من نباور نشن باور احتمال نباور كم چون افسانه و میتولوژی نواجبا که چه سیاسی چه زمانی من گلک نامسته او تشتكي نشان دوستان بدم كنجي او دخواستم تشت نشان بدم ما مستشيدو بله ما مستفر او بارتوكاتا قمان بالراستي لحمو تشتكي قمان بك لحمو تشتكي اگر تخازن لنا اكاديمي دابن حمي تشتك دي قمان بك فرق ناكد كي قلت بي شد قلت بي بعد جعالية من هيج فرق ناكد بلا او كس حن مزن بيت شاو بيجي قمان أكاديمي يعني قمان أكاديمي بري أكو برسيف بدي بري أكو بزاني
بەری ئەوکو ناڵێج هەبێت زانین هەبێت گومان و پرس نەترس لە گومان و پرسکردن یعنی دەناو ئەکادمی مەعنا نینە بڕاست ئەکادمی ئەگەر قەرارە ئەکادمی ئەو بێت کو تنێ ئەو تشت فێرە من بکەن وان دەخوازن نە ئەکادمیەوە نە ئەکادمیەوە ئەوە جباتێکی عەسکەریە ji bo min ne akademiye birastî akademî ew niha min li Kanada hiç kes li camia min li zanko min berê xwe nade li min napirse zad naket bipirse cüret naket bipirse min sosyalîstim marksîstim îslamîstim kurdim cüret naket niqabe piştî wan dişkêne îroj hate serê min bibûre mamoste îroj hate serê min ez û hevalekî xwe yê sînemeger em li Parîsê rûniştin me hevdû dît yek hate ber me got bibûre bi fransî bipirsî got tu cihûyî ez şaş bûm bipirsî paşê berê xwe dayê min got te got çi got tu cihûyî berê xwe dayê min got ez cihû bim çi diguhere û ne cihû bim çi diguhere mi dî sekinî got çima li xeyîdî mi got yek ez ne cihû me ez Müslümanım lê belê ez cihû bim çi te tê ez cihû bim tê çi bikî mi dî sekinî got pardon fehm kir ez hêrs bûm ravî çû mirov nikare însanekî ji bo baweriya wî ya jî aidiyetiya wî ya ayînekê dînekê mirov nikare klasmaneke sosyal ji bo wî çê bike pir eyb e li Ewropayê tiştê wa ya li Amerîkayê ji bo heye heye li şeqameyê li Kanada jî heye lê belê li zanko ne li zanko memnûa ew pirs memnûa çi kes nabêje mesela tu Musulmanî ya mesela Ramazan dê tu Ramazan aslan cüret çünkü heqqa wî niye it's a private ew tiştekî şexsî ye hiç pêwendî ne bi hikûmetê ne bi serwekê camia bi hiç kes tiştekî şexsî min e wan jî pir ihtiram dikirin yani ew tiştên nîne ema li şeqam heye yani cînar heye ew tiştane dipirsê bi her hal mamoste bişîr me lejî destê xwe rakiriye lê berî wî Musa hebû Musa gava ku min xwest ez destê îklîmê daxim bi şaşî min destê te daxist kusura min nenere ez ê niha dorê bidim Musa ji ber ku ew li bende bû ez bawerim Musa heger tu müsaîd bî destê xwe rakedî sa ji bo ku ez bikaribim dorê bidim te heger nazî dorê bidim mamostecan min îş ew bêjime nêzîkê 10 deqîqe min furset maye baş e ser çavê min mamoste baş e bila Musa jî pirsa xwe bike paşê dora te mamoste kerem ke Musa مرحبا مامۆستا دەنگەیە ser çawa dengê te tê kerem ke mamoste ji ber ku Musa ji gund tev li bernamê dibe înterneta wî ne pir baş e lewman natwane kameraya xwe veke min fan dike ji xwe ji bo dersê mamoste îro ez sûkê mama ez ê taze rabim 15 kîlometre biçim înternetê malê qede hebû مامۆستا behsa Bakurê kir ev bala mikêşe li hevalekê min yekê firûşger heye ez pêra dawiya heftê dîsim van bajarê dûra Wanê bajarê biçûk li navçê Wanê kîz mirovê bi min ra Tirkî yan Kurdî baxê ve min nîşe digirt ewil pir anî ez 11 navçan geram bi tinê yanî Elbakê gelek Kurdî daxavin û Elbak jî jiyanekî çan yani eşîrtî heye li wir û ya din jî nîzîkê sînorê rojhilatê heye û bi peywendiyê wan têkiliyê wan bi gelek bi hev re heye bi dan û standinê ew bazar qaçaxçî dikin min got gelo ez bi mamoste pirsim ew jiyana eşîrtî û bandora wî çi qal ser ziman heye ya din jî mesela nava bajarê Wanê Pirsamîniya du nava bajarê Wanê ez caran dikanê dimînim mişterî tên bi hev ra Kurdî daxivin em jî wan ra Kurdî daxivin Tirkî bersîva me didin ji xwe ez wan mirovan nas dikin heman gundî ne heman eşîrê ne bi hev ra Kurdî daxivin lê wextê em jî wan ra Kurdî daxivin bersîva me Tirkî didin bi me ra Tirkî daxivin yan yekê biyanî ra yekê ne jî eşîreta wan bin yan ne jî gundê wan bin bi wan ra
ترکی داخل به هفرا کردی داخل یعنی اف باندورا چیه لسر وان اف چی عظيمة عظيمة اخر وانا هند وان قال لك بيستيا یکی تبع سام مزگفت تانجر مزگفت ما مستیان سیجی تبع سام مزگفت تانجر نهال باکور کردستان یعنی از دکارم به راستی و بیجم صده نهوید مزگفت تاندا ترکی داخلم جخوا دولت وان دست چش 7 ساله همو ملای گریدای معاشی مدگون ملای فرقی او ملا را گرن ملایی که مدرسه مزنده بون نه ملای به امام خدیب هادی تشتکی دینه جنزانن صده نهوید و نهوید پنج گلکتر از تسمه چی گندهایی از تسمه نزگفت جبوی آخافتنا وان که چه دیکن پرانی ملا صده نهوید ترکی داخل باندورا وان سر زمانی وان هر سی تشتا من خواست که نیرینی تچنه ما مستقبل بوده والله نيرينا من اوكو قال لك نخوش يعني قال لك جاي نيجيرانيا براستي يعني مثلا روشحلات نها روشحلات يجي اسيميلاسيون هبوه من بوخو مطالعه كريه دراسه كريه اسيميلاسيون بتايبد لجعاليه كرماشانو او قال لك جديه لبلي نهاجي لسنندج لمهاباتي قال لك شون عن ملايم مسكت هبو كردي خبر دادن اگر آيات و حديثي بعربي و لبلي ترجمة بكردي دكت نهاجي يعني براسي من نبي اشتيا لكردواري روشحلات ملايك بفارسي مثلا خود بابتا نية يعني عيبة راني كم نهاوتوا احتمالية أوجي بتا كوارتن لبلي أو يعني يعني من هي بيدار مثلا مزقات جيك بتكون كردي بكارت بميند يعني أجر أوجي نميند راستي شنا ميند چونكش لا إدارة نية لنا حكومات نينا لا دبستان نينا لميديا نينا لا مركز نينا أجر مزقات شي نميند تمام يعني قال لك جيجي نيجيرانيا مخابنة او تشتكو قلت الباك بلي ام دزانكو سر سنور بقشتي سر سنور كردي زيدات الداخون بر هندكو علاقة هي دقال او بر سنورو او تشتانا مايكل إغناتيف نفسكاري كي كندي كسالا know how to pinch blood and belonging you see خوينو علاقة كتابك بو باشي دوكيومنتري كيش بو تلفزيونا نتوية كندا تشكر بحثا 4-5 بزوت نوا حركة ناسيوناليزم دكت إيرلندا فلسطين چند دي آبا كاسبوي فكر كم باشي كرديشة بيدر تشتكي برمهم دبيجت دايكاتومية كيا دايكاتومية كي عظيم هي سبارة جعالية كردان أو جي أوا شيا نهات دبيجي شيا عشيرة ترايبل ماونتن شيا عشيرة كرد باراستيا لبلي هر أو دو تشتي جنكو ريغن نادان كرد پیش كتيبه عظيمة يعني بتشوف بخود بخينا يعني رصدك الأكسيموراني كي سيدة دايكاتومية كي زور عجيبة بلا موراستا شيا عشيرة زمان كردي كولتورا كونا كردي أو تشتانا همو بارستي لبلي وان احتمال قال لك جاران برحلستي جبو مودرنتي جبو مودرنسي جبو بيشكاتن جبو قال لك تشتا او جي هيا او زور تشتكي عظيمة كودي بيجي تشاوا دين بوانه بيكوا كردي داخوان لبلي باما لجمع تركي داخوان چونك وان قال لك بهستيكو كردي باكور كردي با نباش دزانن احتمالي او به احتمالي كي دي جي هيا
احتمال هەیە و تۆ بێژن بڵا سەربازێکی تورکیا یان پۆلیس تشتێک چێ نەکات ji بۆ من لێبەلێ لە جەمخوا ئەم عیبە ئەگەر تورکی قسە بکەن یا فارسی قسە بکەن چونکە ناو عەشیرەت gelek مهمە حتا جەیەکی زۆرتر عەشیرەت بێت شانازی زێدەتر دەکەن بە عەزمانی خۆ و بە کولتوری خۆ یعنی پێ عیبە شەرمەک و مەسەلا تۆ بچی بۆ منتەقا ئورومیە خۆی و ماک و سەلماس و ئەوەژی شەرمە عیبە بە تورکی فارسی قسە بکەی لە ناو خۆ لێبەلێگە کوێ دەروێ عەشیرە احتمالەیە فارسی قسە بکەی ئازەری قسە بکەی ئەو تشتانە هەیە تشتێکی دیتەڕا بێژم ساڵا 86 من چوون بۆ 87 چوون بۆ پەنابەر بووم ئیلتیجا لە تورکیا پاشی من دانە باژارە وانێ من هەیڤێکی لە باژارە وانێ بووم هەر ڕۆژ بەیانی سۆزی زوو پاشی ئێوارە من دێ بچم قەرەقۆلێ ئیمزا بدەم کو بزانن من دەرنەچووم لە باژار بۆ هەموو پەنابەر ئەوە بوو ئیرانی مولتەجی بە هەر حاڵ بێ دەرێت شتێکی عەزیم بوو ئەم کوردی ناوەندی کوردی سۆرانی تو زاد نەبوو ئەم بێژن کوردن من تو نەگوت کوردم 1 ساڵ و 3 هەبێ دەرێ بووم من نەگوتمە کوردم لالێ پۆلیس و ئەو تشتانە من تورکێکی ئازەری بووم کو ئازەریشی باش نەدەزانی لێ فارسی قسە دەکرد داستانەکە ئەوە بوو لێبەلێ وێ هەواڵان پەنابەران کو جەماعەتی عەشیرەتی ماکۆ و سەلماس و ئورمیە و ئەوە بوون دناو خۆدا کورمانجی خەبەر دەدا دەگەڵ قەرەقۆڵیژی کورمانجی خەبەر دەدا وانیژی چ نەدەگوێت یعنی ئەوە زۆر عەزیم بوو بەڕاستی یعنی کورمانجی خۆ هەر خەبەر دەدا و نەدەگوت من فارسم لێ کوردی ناوەندی پرانی ئەوان دەگوت من فارسم مەسەلەن یا ئازەریمە کورد نیمە چونکە ترس هەبوو کو دیپۆرت بکرێن ئەودی بکرێن سنوور چاوە دەبێژن ئەودی و سنوور بکرێن مامۆستاجیان سوالی دیکە هەیە پرسیاری دیکە هەیە دو بەشدارەیەمە هەنێک و دخوازم پرسا بکرێن مژوان ڕێژا کرد گوت بە کورتی پڕ بە کورتیش بەرکو دەما مامۆستا پڕ نینە کوردی ئیرۆژ کوردی تنێ پرسیارەکە بکەن صحبت دەربارەی سۆسیۆلەنگویستیکە دەچێ بوو gelekî xweş e pir bi Kurtî pêşî mamoste Beşîr Melle paşê jî bênav Mustafa pir bi Kurtî kerem kin بەس پرسیارەکە بکەن تکایە mamoste Beşîr fermo جارێک دی سلاڤۆرێس من دخواست مامۆسەر بپرسم سەدەمێ وندابوونا دەربرین و زاری vekirina zimanê Kurdî û hem hevok wênî bedewî resen dê qonaxa nêvî sed sala bîstan de yani dema got yextiyarek li Amûdê got dipeyivî çûna sûkê û malê tu hişmetkar bû got têlê godarî bike dikir wek çîrokeke wilo sînaryokeke xweşik jêrdatanî ana îro ez li zanîngehê mamosteyê şanomim kesî got li gel ku gelek kesên zankoyê dibistanên dewletê jî xwendinin nikarin 5 deqîqa bi derbirîneke bedew vî zimanî bînin yanî xwe bersiva xwe bidin gelo ev sedemê wê sosyologînin yan siyasînin di qonaxê berê de got ew kesayetên sed sala bîstan din mîna celadet û Memduh Beg û ew kesên qame bilind û Erebşemo di wê qonaxê de çêbûn çima ev paşxana hanê xwe dispêrê çi وەڵا مامۆستا فکرکەم بۆ خۆت بەرسیڤا خۆدا بڕاستی یعنی ئەو هۆکار دیرۆکیە سیاسیە 100% سیاسیە و ئەو تشتانی کو من بەری عەرز کرد بەری گوتەوە زارۆکێک کو لە دبستان بە کوردی دەوام نەکرد کو ببینێت مثلا ئەکتەری سینەما کوردی ناخوێ نزانم فلان کوردی خەبەر نادات فلان کوردی خەبەر نادات فلان کوردی خەبەر نادات ئەو ژی نەکارێت بە کوردی فکر بکەیت یعنی دێت عەوەز بێت عەوەز بووە هەموو تشت عەوەز بووە فکراوی عەوەز بووە بیرکردناوی عەوەز بووە هەموو تشتێک هون نەها ئەرکێکی
پر مهم هنه کو چاوا دکارن هاریکاریا وان گنجان بکن کو جاردن وکی دایکو بابی خواه وکو با پیرا خواه وکی او اختیاری کتب لعاموده وکی وان فکر بکن کردی باخون جارکی دی دکارن من دیسانه جی دبیجم بری خوب بدن حکومت اسرائیل بری خوب بدن حکوم او جولکانه کو لإسرائیل هنه ازمان وان چوبو تام چوبو تنه لتورات دا لكتاب دا مابو لبله دیسان چکرن نها برای خود ایرو مخابنه او حواله پرنا خوش هنه او شرو او تشتانه لبله ام دبینن زارو به هیبری قصه دکد پلیس به هیبری قصه دکد نتانیاهو به هیبری قصه دکد زمانی که رسمی ولاته که و رومان پیده نویسین و فیلم پیده چکرن همون تشتک یعنی دشت لبله ارکاوه زحمتاوه گلک زیده مامستای شانو مامستای کردی مامستا در روژاوا گلک خباتی که مزن لپیش وده هیا سرکتی بن و دکاریجن سرکتی بن خوش مامستا حوالا هجا جارنا از لینکش ورد شیم سر کومی هون خویا دیدن هن حوالو ناس و دوستی خواه لی هون ویج مرا ببیجم باشه اج برکو از ناو خود تشیر بکن بیسکادن حوالک بناوی ارول هات مو کنترول کر بکیه من جي برسي برسم ندا لي من وكيدين لي كلنا من هي وزانن استخبارات كردي خبتم ملينا ريك حوالك اج اقدر كرده ول باموقاله يونيفرسيتي باش سوسيولوجيا دخينا هاجر كسين واهب دخوازن تل برنامج من بلاج مرا بيام كي بشين جبوك اجوان شبهنك بلا بيراوه دبه بيناب مصطفى فرمو تكار برسخوب كرمك پرسکی كرد براستي دنا من بلا احسار بوما بله از هول بكم قالك سباس ما مستا قالوا ام دكارن بيجن كو هن كمنا شوبين كردا باندورا كان ينيل سرفش كتنا زماني كردي ليزن شاركي دي بيجن ام دكارن بيجن كو هن كمنا شوبين ما باندورا كان ينيل سر زماني مد ليزن يعني بيجا عادات تراديشنال عادات تراديسيون يعني سر زماني كردي دكه سطاسل حمو تشتك تأثير لسر أزمان ذكات حمو تشتك مثلا بري خودا من الجنزارو كي خودا تشنبو بازاري أوتاوا لماذا احتمال هي عيني زاروك لجمن بإنجليزي باخوا بتايبت قابا كو هم مشغولا كو تشتي مكتب بكن كو تشتي دبستان چونکه به انگلیسی احتمال به انگلیسی باشتر فهم بکرد اما خبر دادن اما من دچن بو بازار اوجی آنجی ام دچن بردرگه باشی جنارک بیدریه او زاروکی من کو بری نیر ساعتان دگوت والله کردیا من نباشه بلا بابا ام به انگلیسی او وانه بخونن لیوی داره کو جنار دبیند لجم من به کردیه کی باقش خبر دادن چما جبو او ازمان سیکرت نها ازمانی که تایبته که تنه ام فهم دکن او جی دزانه تنه من فهم دکن جینار نشد فهم کرد به تایبت اگر بخوازد تشتکی بجه که نخوازد جینار بزانه جینار فهم بکن یعنی همو تشتک تأثیر لسر ازمان هیا او تشتکی ساکاره دی همو تشت تأثیر هیا پیوندی دوست هیا پیوندی علاقاتی جنوم میر هیا سياسات او تشتكوا من عسكر جغرافيا ديروك او فانكسيون ازمان من اگر ازمانك بزانم مثلا عندي كز ديفيجن الماني بر زحمته انجليزي هسانه الماني بر زحمته شما انجليزي جندر نينا she comes he comes she eats he eats الماني مذكر هيا مؤنث هيا خنثاشي هيا لبلي تبينيا بمليون كرد شون ألمانيا وفيريش بو شما مجبورة فانكشن هيا فانكسيون هيا دزانت اگر او ازمان فير بيت دكارت قالك شوران مكد
دکارت بخونید دکارت پاره پیدا بکرد دکارت هم بجید بیداره فانکسیون گلیگ مهمه همو او تشتانه تأثیر هی لسر ازمان لی فانکسیون اساسا دست خوش مامۆستا gelek spas me mandî nebe me îroj gelek demate jî girt silava li malbata xwe jî kew gelek lêborînê me jê bixwaze ji ber ku me îroj rastî tu mehkûm girt ji bo em gava ku sohbetên zimannasiya civakî wa ve dibe pirsê me bêtir dibin ez spasiya cenabê te dikim ji bo beşdariya vê bernameyê û ronîkirina van mijarên girîng yê akademîk ji bo beşdarên zanîngeha Kurdiya online gelek spas û malata ava ez peyva davî ji te re dêrim ji bo girtinê mamosta gelek spas fermo ممنون من قالك ممنونم بري هم تشتغل من قال حاجة كم وبحثم كم أو جيانا منا شولا منا ليرا ليكولينا منا هم تشتا ماندينا بم نشي ماندي بم لبلد تشتكي ديجي عظيم هيا حال قاوا كومن تشتكي بيشكاش دكام فكر دكام كو كرمانجيا من كشكي تشتر بويا يعني أو عظيمة يعني أوجي حد تشد أو فانكسيون يعني احتمال إنها حوالك بيجت شما مثلا كاك جعفر تو كرمانجيا خونش تشتر بكاي ما دانشتوي راحتي لكندا يبرا اگر فانکسیون نبید نشد نکاری شما همیشه بهانه هیا ام تشتکی دیه ام شولکی دیه ام دی بچم ویدره ام دی وانه بیشم ام دی بچم زانکوی وقت چنینه همیشه بهانه هیا لبله مثلا دکتر سیدودی بیجید محاضره یک پیشکش بکرد او هاند داتم تشویق دکرد فانکسیون هیا من کرمانجی من هز دکم فکر دکم چطور دبید بهتر دبید و تو آنجی من خیال دکم ها aynı bu sebeple kurmanciyata şu kadar bereci yani ne noha baştırdı be belki tu çok asip kartini hem dibinim ki ravantırdı be tu jile rahattır u asanettir kısırki درسی کی وانه کی دیجی دوان تشتان ده هیا هندک جار هیا زاروکا ما پرستکن هندک جار هیا لجیه کی وکو مثلا باکور که اسیمیلاسیون زور بوا پرستکن ام دید چاوا کردیا خود چه بکنن کردیا خود نشد به هیچ حبک قرصک چه بکنه مخابنه شریخه تشت او نیه نکارین فانکسیون که خوب ده باخوه که خوب ده باخوه بخونه بنویسه دیگه چه بید؟ ناچاره چه بید اما اگر او تشتانه نبید استفاده نکیله از ما مخابنه نشد باشد هر بجید ممنون قلك سپاس جبو همو حوالان به هیوا دیدار gerek دیدار ها خاطری